Varbaş neden hocam? رو ام دیگر دیالوگ اکادمیک به برنامه که نو دارن مخابن برنامه ما ایرو چک وک تعزیه وک بیرانینا عالمه که کو برای چند روزان 26 آذر کوچاداوی کرد عالمه که مزن یا کردابو بگمان مها آدار جبوما گلک بویر و چجن و روج و وفات و قتلیام و هبن کو ما تیرو تجی به خوشی و به غمگینی هست نتوایی به هورا جیان ل 26 مهیجی براسته کوچاداویا پروفسور دکتر قدری یلدرم جبو تمامی کردان جبو هر کسی نتنی بو اکادمیا کردی و نتوای کردی به گشتی غمگینیک بو تلتزینیک بو ام دکارم بجن غمگینیک نتوایی ایرو ام لگل همکارین بی لگل حوالین بی کو بیشتر ببن اما دیگر و به تماشاوانان اما هستین خواه نیرین خواه بیرانین خواه تعزیه خواه در حق ماموستا قدری دا بیلمان برای هر تشتی از دخوازم برای خواه بدم میوانین خواه میوانین من یکم دوچند دکتر اکرم اوننه که بسالان لگل ماموستا قدری ده ارتوکلی ده بهورا کار کرن ایدن ماموستا مال میسانی جا یکو بریا تلفونه اوی تلفون ترجیح کرد تچک ماموستای ما بچک کلاسیکه او کن تکنولوژی نو نبدلی دیه زیده لورا او کرد کو ترجیح کرد کو بریا تلفونه ما هیپیوین کریه قید کریه اما دیگر بیبن او جی دیگر ماموستا قدری ارتوکلی بهورا ده ساز کرنا کردولوژیه ده رولکی بر بچاو دیست همین هفکاری وی دیسا دکتر میکایل بلبله او جی دستپیکی حیا گاویه دیگر ماموستا قدری بول ارتوکلیه گلک کارو خباتی بهورا کرن بیرانین وی لسر قدری پوجه هیا و نتخاندین وی اما ایرو جه هشمندیا وی و جه زانبونا وی اما سود بر بگرن سعید وروش اون تماشاوانین چارپل مدیا باش ناستیکن لیکونیلرک هجایا کرده اکو جه سال نوتی وردا دیگر ماموستا قدری هوالتیابی کارین وان مشترک اکو وقت کوارا بیره ده و حیا روجا داوی جه او دیگر هبون اما هر وها نرین و هستن و نرخاندن و بیرانین سعید وروجی در حقه ماموستا قدری ده بگرن بله اوانو چاوکو من گوت اونه تماشاوانجی نرینین خواه به تو کرمانجی دکارن بنویسینن نرینین خواه بیرانین خواه و تازیین خواه اوه هوالین رژیه یکسر و بینن سر اکرانا اونجی هویدارم ببی آوائی امه اینتراکتیف بیرانینه که و نرخاندنه که باش لسر ماموسته خواه بکن برای ارتشتی اون خیراتن yani öyle bir taziyeye öyle غمگینن ل دو ام نرخاندنه که جی بکن از پیشی دخوازم جواب بپرسم yani عالمک belki cara yekeme demamaya nuda gava ku hum dizanin
ایدولن دمی مرخصن دمی هر یا شروانن هر یا چکدارن هر یا سیاستمدارن لیوی گاوه عالمک کردا ام دکارن بجن به نتوایی به هستی خواه به دشمندی خواه به گمان به شرد مرد یک کرد اما ام دکارن بجن غمگینیه که نتوایی هبول سر ما مستقدری اون به چه گریده دنویا ام از دخوازم پیشی ام دوچند دکتر اکرم دست بکن به کرتی یعنی نرینی خواه یا او که امی پاشه در باسی پرسیدن بله کلا سپاس که هر هویج بو و پروگرامی که چارپل تاوه و کاک پروفسور یاشار عبدالسلام غصاص کرنه به گمان وقت کاک یاشار جیبوت امینی کاره بین حمود شتی ماموستا قدری که در برنامه که ده شیروه بکن لی امی محاوله بکن کش به هر بکاره بتشتی مهم بیجن که گهداری نظیر خبات و کاری اکادمیسیانی که براستی زانیاری که کردی مزون بو وش کیسه نتوا کرد شو از ورد حسینم می بخواز ایشتاجینه که شیروه بکن به گمان او پرسا کاک یاشار که پرسا که گله که گرینگه جبو چک جاره که منی که اکادمیسیانی کاره که تماما نتوا کرد لی بخوادی درکت و هر کس به حزن بول همبری بی بویره قناعت تیمید یک سبب اساسی او که اشارتاک یعنی به وفات ماموستا قدری اشارتا که هاد دیار کرین که دناوا کرداد حسین توی هدی خورد دبن و نتو پرستیجی هدی ناوا کرداد بلاد دبن او قناعت تیمید یک سبب اساسی او بو که هر کرد جهمو رنگ سیاسی جهمو رنگ جواكي تشولي حتى يعني ام بيجن مامورتا قدري وقت عالمك وقت اولدار هاد حسيب جي امور بيجي لي از قالك شاهدم كو قالك اولدارن اي كرد نك ولا اسلامي جي وقت هر كردكي ولا تربيت بر قدري خوجا كتن و وقت بي حزنا خدان ديار كرن قناعت عمده ازید دریج نکم که یاشار بو تا گوتی سنت بو وقتی امی پاشه سر مسئله اینی از پاشه بیم که وقتی دور به از باور که نقطه اساسی او بو که حسان التوی ناب کرداد خورد به او اشاره تجی هجا بو که هر چه خواهد ما قدری خوجاوان داکری لما اشاره تک پوزیتیف شی جالی جواکا کرد ما امکار و مبدا است گله سپاس بله گله سپاس کم مست همین پرسه یعنی وقت بکرتی جناب تجدید کاری و نیرنی خود در حقا بیاده بشه ملا پیشی جبو و درفته و جبو قدر داینا ما مستقدری و بیربونا و مسئله دعوت کرنه از گلک سپاسداری و منتداری و من خودی درکتنا شخصیت هم بیرنگی ارکه مهمه و جبو بجهانی نوی از گلک سپاسیا ودکم جدل ما مستقدری یعنی بان 10 سال داویده نخاسم جبو باکوری ولید و جبو بلکی گلک جدنجی يعني شخصيتها بلكي حري افكتيف وديناميزمك مازن بيجن افاكر جبو مثلا كردي بهالوسط اخو وبشخصيتها اخو وبخباطن اخو ري فكروا ري خوشكربو وحمبسكربو جي يعني وقت ما مستا اكرم نگو نه لپارتی انسان آدماری نه لایدئولوژی آدماری نه لفکر وان دیندار بون نه دیندار بودن وان نه یعنی تو کوی تنه فوکس آوید سر کردی بو کردپروری بو و لاماجی يعني او رنگ بدن کساچی بود يعني مثلا خمینیه در رنگ بدن گله کی خرچه بو او و سگناوی هلوستاوی و کاری کریه و يعني باكوري وليد كم كسب وان 10 سال داويده بس جبو كردي ازبيجم طيب جبو خباتن كولتري واكاديميك وزانيني وروشنبيري ازبيجم كم كسب ميناوي وسا چروسك في خستن يعني وي چروسك في خستن و بو سببا
دمانه پوزیتیو دبو سبب گلک تشتن مهم لباکوری ولد نامه بدتای بلکی بحث بکن يعني هم دو اليوي بلكي مروه كاري بيجي هبو لأبيات تسير المروه واجي ذكر هم جيشاندا مدرسة دهات مدرسة كردستان جرين خانده بو وعلي كوي تراديشنال هبو هم جي خاندن كوي مودرن هبو و بفورماسيونك أكاديميك ومودرن جي تف دقريا هر دو دويده ببون سنتز يعني وقت سنتز كي بما مستقدري جي هر دردوري لو مروان توجه ذكرش بوي نهام باسا يعني اوكي يبدا طيب كم يعني نسبيكت كارو معنا بيجو جالك صار جالك سباسكم ما مصر سايت همين برس جبوتايا جي توجي تكاري نريني قاي بيشين يا بكرتي در حقا ب كوتشا داوي وغمجينيا نتويا كردام بحث بكي تو قاسي كوزانم توجي جناب تاجي شخا دنا مراسم جنازه ده آماده بودم تکاری بکرتی بحثا ویا بکی پاشی همه در باسه نرخاندنا خواهد. بله ماموستا قادری یلدرم ام و کی دیار بکن باور دکمی باش به سال 1959 ل گند شکلاتا گریدای لجی جدای بویه شکلات بر لسر هنه بو پاشه بسر لجه و هاته گریدان دما کو جی جدایک بوناوی مگو امزانن کو او منبایا کو جی ته هرم کی گرینگه هرم جالی پیشکتن و خواندنا مدرسه کردی داجی گرینگه ناسینا منو ماموستا قدری سالا 2002 دیاربکر چه بو دما کم ماموستا قدری ناس کر و دمه ما ناوه وار کوارکی لیکولین و لیگرینه در دخست چاپ دکر او با اواکی تلفونا مگرته بو خواه گهان ما و ما هف راندو دا هف ما هف دیتنه دا گلک صحبت کی ما دریش چه بو دوی صحبت دا مدید که ماموستا قدری جعالی پروردهی مدرسه دا وکا منبای کی دولمن لپیشیامه لمخابن او تشکو او زانیناوی برفره حتی وی گاوی لسر قلم نهات بو دارشتن صحبت ما بو کو یک ام گرینگیا ادبیاتا کلاسیک کردی دو جنوب خواندن و نویساندن سر شروع سر ادبیات کلاسیک کردی ما صحبت کرد صحبت ما هات جه کی وسا ما وی اقناع کرد کو ماموستا قدری سر ادبیات کلاسیک کردی جبو کوبارا وار بنفسینه یکمین هجماراوی هجمارا یکمین نویساوی بناوه ورگر و شروع دیوانا ملای جزیری بله امی سربیا امی پاشه دخوازی هم سربیا پاشه بکن یعنی من خواست نرینی تب کرتی سر اوکا دلت زنیا ما بکن امی تو بحث خباتی خواه کوپیانی نتب یعنی جوی بحث بکی باشه جوی دمه و از ناسکم براسیزی وکی ماموستا مکایل گوت از بخوجی ماموستا قدری خصوصیتوی هری گرینگ جدو آلیا و خواه پرورده کربو آمده کربو یک پرورده یا مدرسه دیتبو یادن پرورده یا اکادمیک دیتبو او وان هر دو پروردهی د ماموستا قدری دا گیشت بون هف او سنتزکی نو پیدا بو او یک روژا مراسم جنازه جی معانی زمان او سالا 2010 دما کو آرتوک بی بش زمان کردی و بو و دمجی مسایی ما بردوام کرد براستی جی او نزدیک 20 سالا دوستانیه که ما تکلیه که ما هبو هم اف تکلی
dostani bû hem jî têkiliya qelem û nivîsê bû. Mamoste Qedrî qelemekî berhemdarê netewa Kurd bû. Qelemekî orijinal bû, dagirtî bû mixabin ew qelem zû me wenda kir. Em gelek xemgînin. Hêvî dikim em karbin ciyê wî tije bikin lê gelek zahmet e. Bele, gelek spas dikim. Ez anaha bi Kurtî jiyana wî behs bikim. Divê demê de rica min ji rejiyê axaftina me ya digel mamoste malmîsaniş amade bikin. Piştê vê evka min axaftina min em ê peyvîna xwe digel doktor mamoste malmîsaniş em ê bi we re pay bikin. Belê mamoste çawa ku Saîd Veroş got mamoste Qedrî Yıldırım li 5 Sibatê 1959 de li navçeya Lîce li Diyarbekirê ji dayîk dibe. 13 sal mamostetî ya dibistanê kiriye û sala 84 de ji Fakülteya İlahiyata Üniversiteya Heranê de dest bi xandina master û doktorayê dike. Sala 1990 de li Üniversiteya Dicle dest bi mamostetiyê yani mamostetiyê dike. Sala 2004 de jî dibe doçent. 2010 de dibe profesör. Mamoste Michel Lisenberg notek tebiniyek nivîsandî bi gotî bi ku Mamoste Qedrî Yıldırım profesöreke yekem ya zimanê Kurdî ye yani ya Kurdolojiyê li Tirkiyeyê. Yani herhal berevî profesör li Tirkiye ser karûbarên Kurdolojiyê ya zimanê Kurdî profesör tune ye. Yekem profesörê li Tirkiyeyê. Belê û di Üniversiteya Artuklî de karê cigirtiya rektörê üniversiteyê dike û her wiha dibe müdürê Enstitûya Zimanên Kurdî, Zimanê Zindî û seroketiya beşa ziman û kultura Kurdî. Di hezîrana sala 2015 de ji lîsteya HDP ya li bajarê Sêrtê dibe parlamenter û çawa ku em li ser wê behs bikin nêzîkî 20 berhemên pirtûkên wî hene li ser Kurd û Kurdistan û zimanê Kurdî û kultura û wejeya Kurdî. Belê bi Kurtî em ê bi vê awayî mamoste ya biyografîk nas bikin li tevî ku em dizanin ku divan rojên hefteya davîn de di medyaya Kurdî de bi girseyî ji bo nasandina mamoste Qedrî xebateke bû ji aliyê her kesî ve û bêguman ew daneyên ku min derbarê mamoste Qedrî de got ew dane ji aliyê raya giştiya Kurdî ve êdî têzanîn ew jî ciyê kêfxweşiyê ye. Belê hevanên rejiyê eger derfet hebe û hevpeyvîna me digel mamoste malmîsaniş deynin. Spas dikim. Vî ji bo Kurdan weke wendebûnek û xesarekî mezin tê dîtin. Pirsa min ji cenabê te ev e kek malmîsaniş tu hevkarekî hewalekî nêzik ya Mamoste Qedrî bû ku hûn bi hev re xebata Kurdolojiya Artuklî de ve karên girîng bi hev re kirin. Gelo çi bû ew taybetmendiya Mamoste Qedrî keseyatiya wî xebata wî ku di Kurdolojiya akademîk ya li Tirkiyeyê de ew qas rolekî girîng lêst û em bêjin û ji aliyê gelê me jî ji aliyê Kurdan jî bi xweşbînî bi rengekî germ hate
پێشوازی کردن هاتە قبولکردن دوتکاری بێ جەنابێتە تکاری بە لەسەر کێسەیەتیەوی خەباتاوی یا کوردۆلۆژی ژمارە بەحث بکەم. دزانن جوات کەسا پێکتێ یان ژمرۆوە تاکە کەسا پێکتێ و هەر جواتشدا هەر کۆمەلێدا هەن کەسانێک و بە تەسیرا خۆیان مثبت یاژی منفی زیاتر تەسیر جواتێ دکن ئەو کەسێک و ببن ناودار وێ جواتێدا دەکەن خەڵکوان ئاس دکە وەکی گوت عالی نینی یاژی خراپی عالی خراپی یاژی باشی جبر و تأثیرێک مازن کردن وسا تێن ناسکرد مامۆستا خەدریش کەسێک وسا بوو ئەلبەت هەر کەس چەند عالین وی هەنە یعنی تەنێ بە پەرسپێکتیڤێکی نەرم نکارە باش ناس بکە مامۆستا خەدریش وسایە چەند عالین وی هەنە زیاتر ئەو خەباتاویە کول زانینگە هەم مێردینێ ئارتوکلیان مێردینێ خەباتەکە کردبوو و تەسیراوی چاوە بوو بچەک زیاتر بەحساوەیە بکەم مامۆستا وەک ئینسان کەسێکی مەدرسەی یعنی پەروەردەیە مەدرسەی داهات مەدرسەی کوردی پەروەردە بوو باش عەرەبی دەزانی کوردێکی دیندار بوو لێ کەسێکی فاناتیک نەبوو یعنی دەزانم گەلێک کوردێک بەین دیندار هەنە مەلاین یان شێخێن دیندارن لێ هەموو گرنگی نادن ملەتی خۆیان زمانی خۆیان بەقاسی بۆ هەوجەداری هەیە مامۆستا بەراکسێوێ کورتوەرێک بوو و هەر چەندە دیندار بووژی گرنگێک زێدە دا زمانی کوردی و دەستێوی داد واردە دەکرد و هەر عین وەختدا مەروەکی دەموکرات بە ئەو مەسەلا دەموکرات بوونی هەر کەس تابی دەبێژە دەموکراتن یعنی هەر ڕێخستن دەبێژە ئامهیم دە پراتیکیدا دە ژیانێدا تقاس مەرن دەکارەیە تقاس ڕێخست دەکات بین ئەو گرنگە مامۆستا وەکی من گوت یعنی دەموکراتبوونەوەی مەسەلا بناو جوات دارە ئەم دەزان دینên جودا هەنە پرانیا کوردان مەسەیزدی و یارستان و عەلەوی هەنە یان وەک ژالی زمان بە لەهجەین جودا هەنە کورمانجی هەیە کرمانجی زادۆکی هەیە کوردیا باشوور هەیە هەروەکی تن یانش کوردستان ژبەر کە ئەمزانم پەرچە بووە چەند پەرچێنی جودا جودا هەنە مامۆستا خۆری ڤیزیۆنێک وسا بوو کو تەناو وانەدا جوداتی نەدەخست ناوانە و هەموو یارە یعنی هەر عالیدا يعني نتني التحمل بالفرقية هبو هروها درفتا جددا فرقية خو بيش بخن مثلا من دنا وانا دا او نذكر مثلا هناك سود نذكر يا كم ندي يا تدي جايه قيمتها كل لازمه ددا يعني جبوها ويا مصابو وكي من قلت يعني قالك عادي هنا انا اگر كرسي ازبيجم يك جاري بري يعني اداره كريوي اداره جتيوي كاري اورغانيزاسيوني بله يعني نویسکاری و اکادمیسیانی اوی و اگر مرو بجه شتکی دنج سیاست مداری اوی از زیاده تر و برادری اوی بسکن مجبر کو با من او پرساکو تکر يعني زیاده تر بره خبات اخواه او ناو و حجمتی تر نوم اجی يعني جبر او خبات زانینگە مێردینی دەچێ بوو ئەز پڕ بە کورتی بەحسا و بەشە کوردی دۆڵی بکەم چاوە دەستێکی دەچاو و پاسی چاو بوو
لود دەستێکی لەسەر 2009 ساڵە 2009 هەن کورس زابوون یعنی بە کورسات دەستێکردن و دەگوتن ئەمێ وانە بێژ یعنی بۆ کوتمان شتێک دەرسا کارە بدەن ئەمێ وەرپەروەردە بکەن ببی هاوی دەستێکردن Vegave mamoste qadri hêne li artiklûbûne weye? No, hîn ew destek ez baş dikim yani. Belê. Jar ji ber ku nava Kurda ve Kurdistana Bakur hem dizanin yani. Ji ber ku ziman xelexeye û tade çêr bûye heta îro yani bir tîbûnek bijî hemberî zimanê xwe heye yani gelek بسادان به هزاران کس علاقدار کو زمان خواهیم به کار بینه بخوینه پرورده به زمانی لوما مثلا دوا کورسات دسته کده 533 کس مراجعه کردن سری لیدان yani جبو خواندنی تنوی 5 کس بکتانه بکتاندن یا خاص لیده خلقی سری لیدان باشه او امبرین مناقشه لسر لی بشی و چه بوی به فاکولته او به شکل جدا یا چه بل سروی دولت اوسا برکسارن دولت اوسا قراردان جبر کنه خواستن ناوی بکن راستر کردی کرن ناوی کرن انشکر زمان زندی داشیان دیلر انشکر وی هاوی بکرن و demek Mamusta Kadri lügur bu. O müdüre ve enstitüye. Tişteki müsbet edin başı dinci hem o kuvve demi rektörü üniversiteci merveki şoven ne bu yani. Bizim habatın kutluğu valide desteklilik başı duman. Mesela zahmeti ki evkes derler evci تشتكي أريني جبت دستك أنا قلت الأول كوز دوي بشيء بقول وبيبل ماموستين كردي لو ما على خير جلك زيادة حبو ماموستا قدريجي وماجي ما دخلش حتى ممكن أن زيادة خلنا كار واربقرن ولو وربرده بزن بونو من الصلاة 2012 ده تنسات خلنا كار دبش ما يا تزو بالتالي خاطن قبول كرن يعني دراسات خندقات اول بشي ماستر yüksek lisans dedim yani. Juvana باشه ve saleyle تسعة kez kaydawan nahat kabul kırın yani boşman bunu yani belki vanje o kasala kanne de pa diyor ki o dezgah ku خواندنا üniversiteye idare dike دوسر پنج کس قبول نکردن نکردن لی دوسر پنج کس هاتن قبول کردن البته جبو کردستان باکور افجی اجماعات نه اندکه یعنی او تایبتی اگر مر بفکر بده جبو ماستر يعني بله حتى يرو مثلا زي انشتي نيزي حسد خواندکار مزون کردن وجوانا حفتكس ماستر انويتيه اجبر لكن بيجم كو يعني او خواندکارن كو البحث كس همو درس ما بكردي بون صنف kurmancı zazaki parastın avancı bir kurdi bu ne var ya yani yani hem dersa وان وقتا مدتا هم او بخواب به هورا کردی دپیوین و همو آزمونین ما امتحانین ما نویسکی و پاشه وقتا تزین خود نفساندن یعنی پروژین خود نفساندن همو زمان کردی بود yani. بله وکی من گفت yani ایک کرمانجی زازکی اوجي البته بو لسانا باكو تشتكينو وتشتكي كرين بو من تخص ما مثلا شلوفر برسكيشته برسم
يعني از تباش ناستكم ام هودو باش ناستكم تزاني ام هوالي هفن كيفن از نيرين انت ديتن انت زانم و از زانم كشختو برتوكي شي سر كاروبارين كل سر كردان د يونيفرسيتين تركيا دا ايكو هاتيبون كرن و د ليكولينن او انستين ليكولينن لسر كولتورا تركا و تاريخا تركا دا هاتيه كرن لبر بشا یکی خلاص بو هرحال امی پاش بردوام بکن به ماموسته میسانش ام بجن لبر بشا یکی به پاشا پشتیکو بجنابه و بردوام بکن دیسا هن دوارین دنده امی نیرینین برسیوین ماموسته میسانش جاردن بینن سر اکرانا بله پرسامن جناب به یعنی شخص سرگوتارا او که ما برنامه ما دایجی رول و خبات پروفسور دکتر قدری یلدرم د آواکرنا کردولوژیا ارتوکلیلا د آواکرنا کردولوژیا جارا یکم که اکادمیک دیسیپلینه ل یونیورسیته که دا چی بو او تجربه او ازمونه کردولوژیا ارتوکلو دیگر رولا ما مستقدری اگر هم دیکاری بنا بکن ما اکرم ام جتا دست بکن دوی باری دا تجی بشتار بود و نیرینی خواه در حقا او که دا بود دیکاری ببیجی جناب تازانه ام همو پیت زانن کل ترکیه 7 ساله وکا او پرسامن جی ما میسانه شوه او بود anti Kürdoloji hebu yani karşı Kürdoloji hebu Kürdolojiya ku navi dikren karen Kürdi üniversitede ev kavan ebu ideolojik bedin naskerin ku Kürtünne tariha Kürdatüne zamanı Kürdütüne jara yekem le artık lışka gava gazi min kirin bez min baver netkir askere bejim deber az şka persamaj mamostemal misanji ebu من باور ندکر کو یعنی به آزادی که اکادمیک هم دیکارن لور زانستیا کرد سر کردا و کردولوژی بکن لی وای ازمونه که اوسا ل ارتوکلیه چبو و انجامن پر باش جبو کردادان اوتان لور رولا و رولا مستقدری از خازم بزن بله گلک سپاس دکم كاكمال مستانج خوا تيرا خوا تشتغوتن لازم بخوازم هناك تشت در حقيق رحمتي قدري خوجات بيجن وباش جاز كامل سر ارتكلو هناك راستيا خود يعني از بخوك دما از كارو خباتي مع مستق قدري خوجات نيرن از بخوك جالي اكاديميك ده اگر از لب نيرن از دكارم ويوك تئولوجيكي كرد بهتر يعني أذكر وقت علمي وقت دبي أجر أم بزمانه پر فكري بيجن يعني دواري أكاديميك ديني يجي أمر بيجن ديني يعني تيولوجي دور أساس ولا إلهية إلهية قال لك سباس تراسك يعني أساس ولا قدري خد قناعات من جالي من أزول ده نيرم جبوش أزول ده نيرم يعني قدري خوجاك مع موستا ميكائيل تشتاق بوت راس بأجي ورد فكرين كقدري خوجا يكج اف خبات وكاري وي اساس زانبون او اساس بلكي بنجه كي اساسي جي مدرسه كرديك او خوجي او بشدار بويلي خوندي جورستن دبو واز حسبين يعني مدرسه كردي جهکی که موتیو نتوپرسیا کردی ای و شرطی لیهبو نهاجی لیهنه او موتیوانا به تایبتی پشتی که سال 1924 به قانون تولید تفسیرات که ترکی چه بو که مدرسه قدخه کرن بینه یعنی علمای کرد خاکشان قالکی خواه و بخوره او موتیو نتوپرسیا کرجی بخور بشارتن
پشتی که دمک درێژ چێ بوو ئێریک gelek خوێندایەک مەدرسەیە کوردی کە قەدری خۆجاییەک جوان بوو کە هێدی لێ دەرێ دەست پێکردن خوێندن و زانەبوونێک پر وەک دەبێ تایبەتی ئەم بۆ قەدری خۆجانەوەیان بەحسابی بکەن زانەبوونێک پر فرەح جوێ دەرێ وەرگرت و پاشێژی بە عالیە ئاکادمیکەژ ئەو پەبگرێدا ئەساس ڕۆڵا قەدری خۆجا دووردە ئەساس ڕۆڵا قەدری خۆجا کە ئەوشیش بۆ چش بۆ مەگەرە گرینگە بتایبەت بە تەواویش بۆ کووردا ئەزکارم بێژم ئەو بتایبەت بۆ باکوڕۆی کوردستانێ تاریخا کوردایی کە ئا مۆدەرن ئەم بێژن یا ئا سیاسی یعنی ئەم دیسار ئەز بێژم بەریا شەڕی جیهانی یەک ئەمین مەرکزی سایکسپی کۆی پشتی وێ لۆزان و سێور و ئەم بێژن کۆنفەرەنسا پاریس و گەل لە تاریخا کوردی تەواوی لەسەر وێ پر هەندێک هاتبوو لێکردن چه کردولوژی بیانی چیزی کردولوژی کرد gelek ser hatibû nivîsandin cuda cuda hatî nivîsandin û nihayet hûn dizanin beriya ke Qedrî Hoca wefat bike Kemal Mezer bi xwe jî tarîxçakî Kurd bû ku wefat bû jî gelek fireh li ser ew aliyê tarixa Kurdî nivîsî bû û gelek biyanî jî me behs kir aliyê ji mer tarî aliyê ji bo me tarî taybetî ji bo Kurd tevayî ji bo Kurd taybet ji bo Kurdê bakur esas aliyê Kurd di tarixa İslamê de esas بۆ مەجێ تاری ئەو بوو جێ تاری و نەهاتوو بدەستدان قەنعەتان بدت یەک ji mezنaya Qedrî Hoca yek ji mezنaya wî herî mezin ew bû ki wî dest pê kirê ew aliyê ji me re neronî di tarixa İslamê de Kurd wî hêdî li ser wê ya xebitî û hêdî tişronî kirin ez karim du tiştê wî girîng bibêjim du fikrê wî ne evana fikrê ê Qedrî Hoca ne hinek dikarin pê hem fikir bin hinek dikarin pê nehem fikir bin lê fikrê wî ne û ez bi xwe hene پر بلند نرخینن دو فکری نهن ای قدری Hoca یک دپرسا نوروزه ده یک دپرسا نوروزه ده که وقت ام دزانن yani oryantalist Avrupi çe Ameriki çe Rus çe Avrupi ve hatta ey Kurdaji gelek beter leser mesela Nevroz'daki vakti mitolojiye bak mitolojik ledlerin tespit Qedrî Hoca hani ari tariha İslam'da ziyad diyeceğim dibêje ki Newroz ne tişkî mitolojik e ew ez hezî ew tespîtek e tespîtek û tespîtek gelekî girîng ki dibe yani yani akademisyenê Kurd û ê heta ê biyanî jî li ser bifikirin yani ev tiştekî nû ji ber ge heta anha bi taybetî ji xwe zaten belkî hûn dizanin belkî yani oryantalîstê Ewropî Rus جي امريكي جي اوروبي جي لدى حقنا روزت پر كامله كردن يعني برتنا هاو والله بكرتي بحث كان فرهيتنا اللي وقت ولاد حاسبين كي ميثولوجيا فيها يعني وقت تثبيت كوانا ياجي Qedrî Hoca او تثبيتك يعني alternatif تثبيت درخص امر بيجن او يك دو مساله ادبيات كردي جي ادبيات علوي كردي علوي ام بدس بيركي ev her du tespit ê Qedrî Hoca yani ez hezmî her du tespîtê wî nivana ev tespîtana wek me got hinek dikarin pêr hem fikir bin hinek dikarin ne hem fikir bin ew alî kîdine ew münaqeşa ne lê ev du tespîtê nihun du tespîtê ciddî ne du tespîtê ki hêjana Kurd li ser bif yani bi taybetî akademisyenê Kurd ji bo wê yani ji bo wek Qedrî Hoca wextê ji xwe mamosta Mikayî jî behs kir û Kak Mêrdîstan jî behs kir yani aliye Qedrî Hoca betir aliye wî ek medresê Kurdî hatû ji bo me girîng bû ki ew alî pir dida pêş û dixwastî li ser lêkolînê ek ji me diyar bû ji wir derxikaribe yani ez dihesibînim wek ji bo me Qedrî Hoca ji bo me Qedrî Hoca esas girîngiya wî ew bû ki tiştêk ji me re neronî bû di tarixa Kurda de yani Kurd di tarixa İslamê de esas rola Qedrî Hoca herî girîng yani ew aliyê ne ji xwe em her gelek mezine lê ji bo min wek ez dihesibînim wek tiştekî nûh bû ji bo Kurda ew aliyê tarî tarixa Kurda wî hêdî dest pêkê ronî kir pir heyf zû çû wê hîn jî kar û xebatê gelek mezin bikira wî alî de ez hêvîdar me ew ê gelek akademisyenê Kurd ê dilê wî warî de ki ji medreseyê Kurdî hatine ya jî ê li ser wê lokelîn hatikin karibin ji wê yani ji wî alî dikaribin di mesela Kurdî dikar lêkolîn bikin pirsa ne ki
مامۆستا میکایل گوت ئەدەی سا تەکرار بکەم قەدری خۆجا خصوصیت تەکوی هەری مەزنجی ئەو بوو کە ئەو تشتێ دەکرد قەدری خۆجا بە کوردی دفکری یعنی ئیرۆ ئەم گشاهدن کو gelek mirovê me hene yani gelek karê baş û xebatê başî dikin lê tu wextê bi nav de here navkarxwatê dere tu his dike ki gelek cara am Tirkî fikre am Erebî fikre am Farsî fikre yek ji xusiyeta qedrî xwe jî ew bû ki qedrî xwe akademîsyenekî bi Kurdî difikirî wextê ku ser Kurda dinivîsî te ew di çîkê ew di lêkorînê wî de xebatê wî tu his dike ki merivekî ku bi Kurdî difikire ji bo yani ji bo min wextê ez li qedrî xwe dînim esas girîya qedrî xwe ji bo min ki ew alîye ji xwe hûn dizanin sê bi gotiya meselê medresa sê pirtûkê wî ê gelek girîngin yani ser medresa lêkirî em bêjin medrese demê mîrtiyê de demê em bêjin tekka de û cuda cuda lêkin ew mesela sê xebatî wî esas girîng yani sê xebatê pir hêja ji bo me li dû xwe hîştî ki hêjayê hene karin ser vêya berdewam bikin ez werim ser aliyê Artuklu rastiya xwe de ez piştî 35 salak ki ez nehatim moriyet ez caraz hatim moriyet ki qedrî xweca ez çûbûm rastiya çûm üniversiteyê hew ji bo bibînim yani wek helaka bê wek te ana behs kir yaşar xweca te got me bawer nedikir sekî ez jî çûbûm behs kirim goz here me ra bibînim pê çawayê orê derê bi qedrî xweca me hev dî qedrî xweca wek rehma xwedê wek bê em te bernadin êdî tu hey hatî ji xwe me nûh vekirî û xwe wişa me te dî em dixwazin ji derve jî Kurd werin û ji bo em nihûn em dixwazin karibin yani qadroyê cuda cuda bînin wê çayê ez mîl li Swêdê ji kar dikirim li Wezareta Perwerdeyê a kulturê min got ez herim bi divê ez wan peyme ew wer hasil ez hatim piştî em hatin rastî wek Yaşar Hoca ji bo min jî çavê xwe bawer nedikir wer bû lê rastiya bû bi taybetî jî wextê elwê derê bû Mikayil Hoca belkî candan telefon dikir hevarê berê me ver kart digotin ew demê wextê elwir bû 2013 heya 15 digot demê herî ziyarî bû ji bo Artuklu yani demê herî diyar birasî ji wir demê herî xweş bû tu problem tune bû û rastî jî tedî waqeak jî hebû tu sansür wan jî tune bû kak Malbîstan ez behs kir ez jî dihesibînim ki rola rektörê me serdarbetî û rolek wî jî divê îşî hebû ki mirovekî bi tehemil bû mirovekî astengî dernedixil ji bo yani ew tiştêk li Artuklu bû li beşê Kurdî qenetê min de tesîrek wî jî pozitif hebû ki wî jî rê vedikir ji em karibin bê sansür karibin fikrê xwe bêjin wek hûn dizanin piştî em hatin ji xwe berê me Mikayil Hocayê behs bike ew pirtûk çap kiribûn meselê ji bo dersê hilbijartî ê zaroka ki ev 5 û 7 û 9 çêkiribû piştî ez hatim rastî belkî ez li vir qut bikim Yaşar Hoca ji bo ew ê bê ser meseleyek em êdî arşîva û behs bikin bi qedrî Hoca re yani wextê ez hatim ji qedrî Hoca re wek te ana bi xwe got ki me dixwast yani bi rastî ez bi xwe wextê ez hatim Artuklu piştîk min dît jî yani min got êdî Artuklu beşê Kurdî ew ê bibe navenda Kurdolojî li dinyê êdî yani ji berge beşê cuda cuda Kurd hatibûn ji derve de hatibûn ji hundur di gelek kesê cuda cuda hatibûn yani ekîbek em bêjin pir xurt li Artuklu civiya bû û hêvî hebû ki Artuklu bibe navenda Kurdolojî di qeneta me de yani ji bo wê lê pir heyf ew proses neçû serî ew proses wek dibê nîvçema û xwe hûn jê pêvez hewce nake ez dirêj bikim ji bo programê hûn gê zanin çi aqîbet hat serê Artuklu lê diwa ez karibê esas 2 salê êk esas Artuklu wek vê efektiv bû û berhem da ew 2013 heya 15 ki em bêjin zêdeyî hezar bi mamosteyî hatin mezûn kirin lêkolîn çêbûn em bêjin gelek akademisyenê Kurd ji derve de hatin em bêjin ji hundur di gelek akademisyenê Kurd hatibûn yani kadroya gelek xurt li Artuklu çêbû û hêviya her kesî ew bi rastî êk ji derve jî dihatin dihesibandin ki erê Artuklu dikar bibin navenda Kurdolojî lê pir heyf neçû serî ew ji neçûyan serî jî qenetê min de ne ji
نج قادر لسر و اوكي دبشا دویان دا دخازه ما بکن یعنی چما ارتوكل دوركت و ارتوكل چما كتبي حالي انا عارف شو ارتوكل انا هاتشيه يعني كاري كردولوجي بشي قدري خوجه اما بحسابيه بكن لتشتين كو جناب دسنشان كر تشتي جرينجن يعني براستي رولا مدرسه بر جرينجن اللي ام دزانن كو هر كسي كو مدرسه جي دركتيه نبويا قدري خوجه او مروت كلبجه علم عرفانا مدرسه و زانستن مدرن یا اکادمیک د سنتزه كده شو سنتزه كده يعني دنابر واندا امبدن ابكت شكل سنتزه كده جرينجيا بي مثلا ابكو بحثت ياكو تشيكو بحث كرت مثلا تيولوجي والهيات يعني الهيات ده او الهياتها تيولوجيا اسلامي تزاني سبوري تيولوجيا اسلامي بو وبالتالي ابقى يعني امبجن زعفيا بيسر بجايا كلاسيكيا اسلام وبجايا كلاسيكيا كردي بو احمد خاني بيغمان نابند دايد بي كاروباري ويدا وملي جزيري از باورم ما مستسعيد بحثا وبكا اللي ديتكو دمكو Kürdoloji, kanubarın Kürdolojiye bikitun nikari de çarçua ilahiyat yan vecaya klasik İslami tu vecaya klasik ya Kürdi yan kanubarın Kürdi ev biki ev ternake ve de mesela ilahiyat da şu teolojiya Avesta, şu teolojiya Zerdüşti, şu teolojiya dinin heterodoksal en nav Kürtlada او ادي او كخبر فرح بكر يعني كونتكست شويه خباتي لسر وجه برفرهكن جبركو بيستي بهبكو يعني بسرنجامي بامبجن باهل حق وكاكاي وعلبيتي امبجن دي قريبه جبجا كرديرا شروعك برفرهتر وراستر belki elmittir bike yani dve vi aliye vi dve merof brasti desteşan bike ku evji ilahiyat u evka klasike İslami mesela tebiramen jara evvel mesela min kadri hoca kengi evkekir ki ya ben yani من televizyona برنامه که televizyona که da evdikir ser evka klasik ya Kurdi ve klasik ya Kurdi baverim 2009 da bu من جوه چاوی میرین من يعني انتباهی من پیشینه يعني به چاوی شروعین وی زیادتر د چارچوب الهیات یا قانون وجهی یا اسلامی دا بو او كده لپشرا مرو د بینه د خباتن بی تایبتی ام بیدابی لبرا ام پر مرختکن او خباتن بی سر سرانجام و سر خاصه که از زنم سه جلد سر دینن کردی نه تنی اسلام یعنی دینن مذهبن کردی خباتین بیانه دور دا ایدی خبات آخه پیوستی پیدید که برفراتر بکه جبر که براستی کردولوژیا مدرن کردولوژیا اکادمی کردولوژیا زانستی تنی به چارچوبه او که قانون الهی یا اسلامی دا یعنی تئولوژیا اسلامی دا نای ایزاک کردن بله او تشتین جنابتا دست نشان کرد بر گرینگ بون امی پاشه بین او سر مسئله ایندن سر مسئله شواچه بو یعنی ریباچونا کردولوژی لی ارتوکلیه ماموسته میکایل همین پر جبوته یجی لجیه که ماموسته اکرم هشت جنابتا تکاره بردوام بکن بله tabii mesela 2010'da dama yani Kürdi jara awul de asla master'de fondun asla ki brand dest temsil ekir و baş şeydi hedi bedbun disa profil ama mustaqadri te de amlet benin geleki bikirhati dert kevi yani bizim yani gelek nikaş ve demej çebun tabii jnave biger hatana darokavi و این نوبو ام بیش دزانم ترادیسیونه که کردی اکادمیک تونه یعنی الباکر yani
مامۆستا مەگەڵە جارە سوحبەت ذکر بەوە یەک ژارمانجێ مامۆستا وەکو بنگەهێک یعنی نەبێژم ترادیسیۆن بچێک زێدە بئیدایی لێ بنگەها ترادیسیۆنێکی ئاکادەمیک خەیاڵە مامۆستا قەدری بڕاستی ji bo wê jî tev digeriya bêyî ku yani li angajmanên mirova binar yani li fikr û boçûnên wanî şexsî û rewşê wan binar yani jê ji 2010 vir ve ev tiştekî li bakur pêk hatine ana mirov difikire çi rasterast çi jî nerasterast direkt indirekt em nê lerin mohra mamosta li ser heyê bi rastî ez karim lina gelek nimûna bidim yani ji mesela vebûna mamostetiya Kurdî û 2 saet derzên bijartê li sinifên 5, 6, 7 û 8 belkî bibîra mamosta qedrî ji beriyayî bû belkî mesela namek nivîsan hem mamosta profîl pir cuda bû hem pir nefs biçûk hem jî mert bû rastî pir enerjîk bû yani em bêjin hiperaktif bû em bizanin sosyal medyaya civakî de dinivîsandin navê kiribûn atom qerinca em nizanim tiştê wisa jî xerfî yani rastî cê xwe nedsekînî pir enerjiyek wî zêde hebû û tim di nav tev liv û tevgerê de bû mesela namek nivîsan pir wisa însiyatîv distand û xelçî tat qeliband û dixwast rê vebike û rê xweş bike ji bo van xebata nameyek nivîsan ji Recep Tayyip Erdoğan rû deme ji bo derzên bijarteyek got yanî li mekteba ma derzên Kurdî hebe ji bo biratiya me baş nabe yani madem em birayê hevin Kurd û Türk û madem em welatekî didijîn em çima yani derzên zarokê Kurda ji derzên Kurdî bêparîn yani wisa ew mektûb gihaş ber destê Tayyip jî piştî jî cewab da bi rastî û wisa ew ken misbet çê bû ewa ne ev tenê mesela ew ka siyasî jî hebû yani em bêjin atmosfereke misbet hebû li gor nisbî yani nisbî misbet jî hebû mînak yani müsteşarê xwe şandin wê demê yani piştî 2010 bû yani müsteşarên xwe yî wezaretê şandin û mamosta bi rastî ez wê demê li wir fêlî tekiliya me hebe gaz nizîkir ez beşdarî wê cibînim li gel hevalên resmî lûr dixebitî yani li ser formûlekê li hevkirinek çêbû yani mamosteyên me bêtir got kurseke wisa intensîf heme bikin li ser bernameya mastera mamostetiya Kurdî hevkirinek çêbû ji wir dest pê kir mînak yani wek bi însiyatîfa yani wê mektuba wê dest pê kir mînak yani mesela zêdeyî bi qasê ez dizanim zêdeyî 1000 kesî mezûn bûn ji wir û dînamîzmek pir balkêş çêbû bi xêra wê mesela Mêrdîn تاریخا خود جاره عال بسدان انسان هات لور مال گرتن و کردی و زن عرب مردین yani dinamik جدا yani رنگ مردین گوهری براستی و بگشتی پیاسا کردی او کاوی گوهری yani واشانخانه کردی جاره عال بخیر اوی او که برنامه ماموساتیا کردی و ماسترا جاره عال مدبیس کد بیجن هم ایدی پراش کردی قازنج دکن بخیر اوی دینامیزم کلور چه و yani demek ki vak mamusanış got pensit kes Düsüdü penci here hatrat kirin pişre düsüdü penci din mestandın. Düsüdü penci lezede bu çarsıt giyan seref. Yani saleke de bejin hafsat hayst hab tane dua sale de yani pişti 2012 az bejim. Mezuniyet şey bu. O jbili mesela de xurtkirina geşkirina master'ydi. Yani ana tahmin dikim zede siyaset kesi hatta ha lur dua barnameydi bicibu master kurdi ab test. قسم جوان خلاص کردن قاصدی از تخمین دکم زدی 150 حبی حتی ها خلاص کردن وان 10 سالی داویدن و وانا و کتابی نها خواندوانک نوت اکتبنیک نویساندی بود در حقابیادا چند کس ماستر کردن چند کس رژیم پاشت کاره یا بینا اوکی اوجی نیرینا باورم خواندوانکه او اساسا اسقالاوی بکم خوان منجی او خوان مثلا یک دم بدیلک با کاوی دست بکر yani mamusla bürokrasi başlızani o mero ki daha kabul kirin jali herkesi daha haskirin brasti mesela YK'de xwendina bilindi yani bejin wek sazgeha xwendina bilindi berpirsê giştî yê personela hemû Tirkiyê bir tekiliya wî hebû wisa kir got yani tekiliyek baş ber çekir müsbet wisa û Goz mas asistan atxwazim gerek asistan bidime kontenjan bidime 20 kontenjan ev Camer Emran jî gavik berê nivîsa derket ew yek jwan yani mesela asistan bicîbûn bi xêra wê însiyatîfa wî ew bigoya
يعني ملات جير دقو اتوم قرنجا يعني او انرجي كسر مع حسوديه بيذكر براستي قال لك يرجع خانات سكنت تبتي ديسا مثلا بكي ما وصايا كلام يعني كذا قال لك تشيبو يعني تشتكير نانه دقو براستي مساله كردي ده تكليا باشور قال لك بالكش بو بنرس باشور زانونگا زاخور ا دهوکر اصل حدین ا کویر پیمانن اکادمیک هاتن چکرین دماویدن و دیسا انستitüya کردیا پاریس yani o peyman afkari hat çekiren mamusta dukas benga tradisyon ke akademik merdine çeviri bu kısmen jiyaz bejim bicihat ana azlilerim rayvadan wan khabata mesela ana kovarin beri kovara ke kurdi xoşiktine bu be referansın ciddi bsa formasyon ke akademik ez bejim na نشغيني نرسا چار کوارن اکادمیک ل باکور تنته چاپ کر مثلا دروازه ای نوبهار اکادمی ای وبرا ما وقت مزوپوتامیا اکادمیک ای دسا همو حاکمن کردینامه ای yani bana bu dinamizm yazdım او profil avi gele ki balkeş rasti vak akademik yani akademisyen baş bakur hani kesinlik malmisan jiyane ve kolayın baş hani vak Musa Said ve Cenab-ı Hazır huzur avitne hoş mero beju مروفن خودیکارن اکادمی کنی کتکارن باشنه بلکه علی اکادمی کنی که جوان حوالا ماموستاجی کرتر بین لی ماموستا پروفیل های گلک جدا و لوما ما تون دویم جوی نایی دا گرتن هم کرد yani kis kurda çullo mazdı bejim brasti jber ki hem inisiyatif distant ne de tersiya u khaltstat qalban u tüm motivasyon avi ser kurdi bu yani o gele ki balkeş bu profil avi le qasiyon jivak mugot yani profil aliyevi idin çıkasıcı nefs buçuk bu kazmir bu yani hem bir nefs buçuk bu kurdek proje kelber deriye bine mavrasti yani cigire rektör bu kurdeki fazla sal icbata jber radı bu peşvazi dikir ve bir dolovana jdil yani bsa evk yani o galek ki tesir ser insana deşloma yani hazara insan jdil dikir yani o kavide bir jdil berketim brasti az bu دما پیواژان خوشخانه دیجی حرام و زیارت کرد بری وفات بکجیم منودید yani لوما پر خمگینی اجدل دناو مروبات چه بو مروبا وسا اسیاتا مروبا پر تسیر وان کرد بل که تماس ayıp کرچه بو تسیر اویدما لیم خباتن کردولوژی yani hem یک دنی گرینگ از بیجم بلکه مالمیسانش دو که بعض بک از نزانم جبو زازاکی جی بو بله بس بکه اره تجنی نفاد بیجم بله تنیز بیجم جبو زازاکی بتاس خوندکارم بتاس استخمین دکم 45 خوندکار چی بونه نزانم چه قصه جان خلاص کرد تخمین دکم نیز سی حبی خلاص کردنه لی 45 حب خوندکار مصر جبو زازاکی و کسی نوک مالمیسانش ورد بجی کرد استهدام کرد و اولین دنج yani o kidin جبو زازاکی yani برنامه موسیقی دیسا تقريبا از قصي الزانم يعني قصي 25 كاس حتى انا هاجور مزوم بون اما اجي بو زازاكي وقتها مرو بروجي السر زازاكي دولتي حسبينه يعني ضربه جران لو بروجي دولتي خصكو از بيجم السر زازايا دسته هن در دوران دات مشانن کو زازا نکردن و خباتين زازاكي يعني زازاكي نه اكو كردي يعني او كاوي ديسا بو از بيجم بر بجران لوي بروسيس کرد از kurtayinat banat karım bejim galek sağ بله گلک سپاس دکم ماموستا میکایل او یه چند تشتن تبینین که تبحث کرد از خازم در حق یاد او بکم یعنی او درسن هلبجارتی اند مکتب دبستانی ناوین ده yani sınıfa 5, 6, 7 و paşa bavarım sınıfa 80 جي او proje ekusebu bana bir inisiyativa beter ya artiklu yani embecin ya Kadri Hoca çe bujber ku gredane ki organik dinavbera peşketina kürdoloji u ya yani realize kirna van kesin kurcu kürdoloji ederlikevin de ev projeye ki bir behempaya yani eğer brasti mamostetiya zamanı Kurdin neyin realize kirin de mekteban da evkan da kürdoloji belki ev kas nikare dinamik ve çalak ve teni liser lekolinin akademik yani ekutten
formasyona derse dibinin jiboko ya pedagojik dibinin beguman armanç eveku ev herin yani mamostatiye bikin liciye ki mamostatiye bikin ev peşniyara Kadri Hoca peşniyara yani Kürdoloji bu embejin jibo devleti ka yani Vezaret-ı Perverde kadı evkeda çirola Kürdoloji ve Kadri Hoca ve dersin pilbijarti de hebu. Yani evi az yani atmosfera mugoti atmosfera muspat jihebu ve deme yani amgiş dizanen yani proses kısa siyasi şey bu. Yani hani gibi خودی گراوی مذاکره هبون هنگ دبن پروتکل هبون هنگ دبن صدام مستندن هبون والحاصل مثبت او قدرين مثبت هبون دولت کسی نک بلند تاریخ وان جه هبون و از ویژم اکیبک yani atmosfer ne olsa haşku saz vejim ay mektubuk nivîsan da gafik berici go mektubuk nivîsan go yani eğer uçtuk sabıken em madene yani o madna fadici gelek zara o kir yani bu madene براستی پرنا آماده بود ما مستخدم استاد خلبان یعنی سر مدی یا که زلالت نبود لی ما مستخدم صاحب خبره بود ذکر و گوهن او بکن جمع ما مستخدم درکت روزنامه جمع مستخدم اکرم ببیراوی اکیبا ارتباط آماده ای اکیبا درزی بیده گلک سوریت و ساعت کشاندن گلک نوچه روسا درکت یعنی هن نو قدر آماده بود براستی ما مستخدم قالك ما مستوى ما دمك ينبون شل ما مستوى اللي قالك جوان هن الور نتخبي تيمي دمك ينونو كوم ذكر ما مستوى كوم ذكرن استخدام هدي ذكرن يعني ليه يعني وين ساتيفي ده سكر وصابيجم جوهون اگر تستك سابقا ما مادنه في باري امير جرن يعني وي مكتوب كساني في سانج وده رجب طيب اردوغان سرق وزير بو وما بيس كو شوي جاش صار مساوي جي بردست بيجي بس يعني اوكر وي مستشار خوش عندن مستشار هاتن جوینه دو درج ما چکر گله کواله دین جلود و شاکردی ما مستویر مش حاضر بون yani وان پر رو کر براستی tabii او مختص kaldıktan غمگین دبم براستی کرد لوی مسئله خودی در نکتن yani او کردا boykot kir gelek balkeşim yani kurdin در دور سیاست کردا boykot kirin پر نباش bu hatta ne yapası izlerim siyu da hava mustafa cibune çerçevede yani mektebi jemago mektebi jamada kirin lejnek çebu vezaret u nivisandı vana gış perzu halbum brasti lejnek avabu vezaret yok lejnek nivisandına kiteben kurdiş bu sınıfa 5 6 7 8 hem kurmancı hem zazaki brasti fırsata gazerin bu و ام خابتين قال لك حواله ماجي اماده بون ام قدريا ارتق لما او خبات ما دست فكر ما نويساندم در فتره قلب لازم وجبو يعني كردولوجي معناه ند اكاديميك تنادي يعني خباتين كردي مثلا من ابو شفا يعني اورجانيك بهودرا جريداين يعني پرورده بزمان كردي او كردولوجي پیش بخا گاوکو پرورده بزمان كردي نبه يعني قصتر به او جی جبان را دبه آرگومنت وزارت پرورده را دبه آرگومنت که پیوستی به کردولوژیه که اوسا مزن یا به گرتنا خاندوانین او قاس بگرسهی نه پیوسته لی بالکش اویات تشتکی گرینگه دناو 2 سالا دا 3 سالا دا او دانه این که او هوال خاندوان او که نشان داد دست نشان داد جنابتین دست نشان کرد yani evana hemu Kurdine ev bi Kurdî hatine nivîsandin bi Kurdî hatine ev kirin û ew tiştekî ku cenabê te got ji bo kowarên akademîk ya Kurdolojiyê êdî bi hekema zanîstî bi ilmî yani bêguman ev ya tiştekî pir girîng e di vî barî de ez dixwazim anekdoteke xwe bi mamoste Qadirî re pay bikim paşê em ê bên مامۆستا سعید دما کو 2014 دا ما سمپوزیوم بیتلسی ما بیانیا من نامەیەک مامۆستا قەدری را نویسی من گو وەڵا ژمارە لازمی وەکە حاکیمی علمی یانی جا کنفرانس سمپوزیومێ من gelek akademisyen را کرد جێرا jê min کرد مامۆستا ji min pirsî got kîjan zanko kîjan üniversite an ya navenda akademik organize dike min got wala ya resmî tiştek tune ye yani kes xwe nedan ber lê em grupekî akademik ya gencên tisê me ew kiriye
avakiriye ew organize dike. Mamoste yani destpêkê birastê ew ku piçek bi guman bû yani ev kabul bike yan neke lê tabii ji bo xatir û ew kê kabul kir hat di sempozyuma pêşîn de şixwe ew kê bû moderatör komisyonê jî bû axaftina pêşîn jî kir piştê mamostese İsmail Hoca davê axaftinê xwe de gazî min kir hat wisa yani SMS kirim got mamoste rica dikim yani ew qas nefs biçûk bû ew qas ew ku yani got rica dikim navê sempozyumê biguherînî min got xêr e yani ez keniyam ne got ez ciddî dibêjim min got xêr e got bike Kürdolojiya konferansa Kürdolojiya yekem li Türkiye ne sempozyuma bitisi Kürdü yani birastê ji gelek devletan gelek evkan akademisyen hatibun penci akademisyen hatibun gelek evkun mamoste ciddi go emi bu görün min go em ne görünün le sala be emi Kürdolojiya konferansa Kürdolojiya le artukli emi öbekin artukli öbekin yani işte ki olsa متوازی و نسبچوکی آویجی هبو. ماموستا سعید دوی باریدا رولا وی بتایبتی لکولینی کردیدا نه تنی مثلا ارتوکلودا و گریدایی به مسئله یا مسئله یا درسین هلبجارتی زانم ازمونات پهیه کو توجی ماموستا یا اوکی کری bu dersin hılbıjarti gridayı ve lekolinin kürdolojik در حق بیادا جناب تجید قریب بحثا قدری خوجه بکن بله بگمان ماموستا قدری براستی جی قلمه کی هجای نتوا کرد و ملت کرد و دما کو ام برهمی وی دنرین ام دبینن کوی بابت جور به جور نویساندیه به تایبتی سر سه بابتا نویساندیه یک سر ادبیاتا klasika Kurdî nivîsandiye berhemêwî hene di do ser medreseyê Kurdî ku ew bi xwe ji wan medreseya perwerde bûbû û ji van medreseya dihat ji mamosteyê bijarteyê medreseya Kurdî ders girtibû her wiha wî havêna xwe ya maya xwe ya netewetî Kurdperwerî jî ji van medreseya girtibû min bi çendek hevalê wî medresê re min sohbet kir ew pir bi erînî basa mamosta qedrî dikin di dema xwendina medreseyê de û dibêjin mamosta qedrî mesela me dema ku camî dixwendin di medresê de wî karibû nav 10 deqa da rûpelekî em bêjin camî ji me re ji ber bigotane 10 deqa da hafiza wî xurt hebû û bi rastî jî wekî ku hevalê din jî anîn ziman pir jê hatibû ji xwendinê pir de hez dikir ew zanîna wî ya medresê ku ew ji ser sofrê hatiye û zanîna wî ya moderna ku dawî girtiye ji akademiyê ew 20 eserê wî ku qasî min hesab kir nêzîkî 20 kitêbê wî çap bûne ew 20 kitêbê cûr bi cûr berhema van her du senteza ye yani alîkî perwerdeya medresê alîkî perwerdeya modern û ser senteza wan qalemekî nû derxistiye holê lewra cenabê te jî bas kir gelek kesê me yê ku zanayê me yê ku seydayê me yê ku medresa da xwendina hene lê ew zana ew hemû kêm kesê wek mamosta qedrî ji wan derketiye medrese xwendin nebese alî wî modern perwerda modern û medresê gihandiye hev di encama wî de 20 pirtûk çap kirine wekî me got ser edebiyata klasîk ser ziman ser medrese ser teolojî ew pirtûkî wî çap bûne herî dawî di hevdîtina me da wî basa projeyekî nû kir ew projeya wî ya nû ser teolojiya Kurd e aslında ser dîn û mezhebê eqliyatê Kurdistanê kar dikir wî digot ji vê xebatê 3 cîld min amade kiriye ser şebeka
serkakaya o serencam go ber qadandinê daye lê ew difikirî ku 5-6 cîld li ser vî babetê xebatekî berfireh pêk bîne bi rastî jî eger emir têr bikire ew xebat bi ser keta xizmetekî pir mezin bû pir girîn bû heta vê gavê Kurdistanê xebatekî wisa çê nebû bû ser dînê Kurdayê kevin û heta îro ser mezhebê van dîna ji kevin heta îro xebat çê nebû bû her wiha vîdeo konferansa xwe ya dawî da tespîtek wî ya balkêş sebû wî digo edebiyata klasîka Kurdî bi nivîsandinê ehlî heq dest pê kiriye û ser wî berfirehî daxuyanî dida xebata wî ya akademîk ez û Mamoste Qedrî sala 2010 dema ku Artuklûyê dersê wênebêjî dest pê kirin Mamoste Qedrî bi xwe geriya û ew Mamoste Selîm Temû bi hevra geriyan gotin em dixwazin te jî nav xwe da bibînin û bi taybetî beşê Zazakî di Milê da tu ji me re bibê alîkar 4-5 meh ser beşê Zazakî da em bi hev re xebitin min ez diketim dersê mukayeseya gramera Zazakî û Kurmancî ez diketim van dersa divê 4-5 meha da azmûn çêbûn ji bo wergirtina xwendevana divan azmûna da bi rastî jî tiştê pir balkêş derketin holê ev tişt nimûneyê balkêşê ku ji nivîsandina xwendevana kesê beşdarê azmûna dibûn ji nivîsandina wan derdiketin holê me wisa hîs dikir me wisa nirxandin ku bi rastî jî ew pêngava ku li Artuklê hatibû avêtin tesîrekî gelek girîng li ser Kurda Kurd kiribû li ser ciwanê Kurd kiribû di azmûnê da ew ku ji bo beşdarbûna azmûnê hatibûn beşdar bûbûn tê bîra min kaxizê camerekî min xwend vî kaxizê xwe da gotibû ez ji mala têtim bo beşdarbûna vî azmûnê Kurdiya min pir nebaş e ez baş Kurdî nizanim lê ji bo ku ez bêjim ez beşdarê azmûna Kurdî bûme û çavê min dît ku ez beşdarê azmûnekî bûm bi zimanê Kurdî bû bi vê awayê mesajê pir girîng dihatin ew pêvajoya ku em bi hev re xebitin bi rastî jî Mamoste Qedrî ne tenê mamoste bû ew weka maqûlekî Kurd tev digeriya gelek kesê ku akademîk ne akademîk yên ku bihîstibûn li Artuklê beşê zimanê Kurdî kultura Kurdî vebûye dixwestin serdana üniversitê bikin û her wiha serdana Mamoste Qedrî bikin kî ji derva bihata ji hemmiya ra deriyê wî vekirî bû bi wan ra rûdinişt bi wan ra çay vedixwar mazûbaniya wan dikir û kesê ku ji üniversitê vediqetiyan pir bi memnûnî ji üniversiteyê vediqetiyan ew xusûsiyeta wî ne tenê aliyê wî akademîk weka maqûlekî Kurd weka kesekî karibû di navbera beş û komê cûr bi cûrê Kurda da ahengekî pêk bîne bi hemmiya re karibû têkiliyê xwe bimeşîne û her gav bawakî pozîtîf li bûyera dinêrt ev aliyê wî bi rastî jî divê bê ziman û her Kurdekî vê aliyê wî ji xwe re weka mînak bigire wî aliyê wî em karibin berdewam bikin lewra kurdolojî gelek lawaz e xebatên kurdolojî zî lawazin eger kesê ku saha kurdolojiyê de dixebitin ev hevkariya wan ew nêrîna wana pozîtîf tune be li hemberê hev pêşxistina kurdolojiyê zahmet dibe ji bo ku ji xwe gelek rewş aleyhê me daye
ام کاربن بوی فهم و بوی هفکاری خواتا کردولوژی پیش بخن و گلک گرینگ بد دوی ویزیدا دوی خطیدا خواتا ماموستا قدری گلک گرینگ بو مثلا درسن بجارته براستی پنگاوه کی گرینگ بو دماکو او بریار درکت از همان دمی ماموستا بو دبستانا دا جی ام دخابتین کو او درس بین خوندن لی مخابن بشکی سیاست مدارم بیجن کوم سیاسی کرده گروه سیاسی کرده کو باندورا وان سر جواکی گلک زیده بو دیجی وی هولدانه کامپانیا کی دا دست پیکرین دوی کامپانیای دا پاشی دولت بخوجی به اواکی وشارتی بو شریگی و کامپانیای دا کو او کامپانیا بسر نکوه تصور بکن کو اگر 500,000 میلیونه کی کرد دا خوازنامه بدانه جبو درس بجارته این کردی از باور دکم و تابلوی کی دیمنه کی گلک جدا درکتانه هولی و دمه ام بیجن سندیکا ماموستیا بخوجی ایتم سنجی دیجی وی پولیتیکای دیجی وی دریکو و بو مکاربو او دریکو هندک و بویا مکاربو وی گلک زیادتر وکرا دیجی وی راوستیان او هولدانا درس بجارته لاوازما پاشی دولت بخوجی نخواست زیده پیشتا بچه ما نمونه وانا من دبستانا دا ماموسه بون من بخواد دید دولت بر زاروکا ددا درسن بجارته این دن بر زاروکا ددا درس بجارته این دینی بر زاروکا ددا درس بجارته این انگلیزی ماتماتیک یدن سدم چی بو؟ سدم او بو کو دگوتن ماموسته متونه خوندوانه کو درس بجارته دبجیرن کیمن سنف اکو از بخواه دکتم وی سنف ماموسه وی بوم دما درس بجارتنه بو از کتم سنف پیشی کاغذ دان من گوتن سنف اتا کس درس بجارته نینه ناخوازن درسی کردی مگو گلی زاروکا گوتن کرم که ماموسه مگو او درسی کردی بجارته یه ما او کردی نه زمانی وی گوتن بله زمانی مه باشا مگو چما اون درسی کردی نابجرین جخورا گوتن ماموسه هم دخوازن ببجرین لی هاتنه جی اداره هاتنه جمرا گوتنه کو ماموسته تونه آجی عنوان درسا ببجرین و باشتر ببه بوی آوائی دهندر داجی دولت نخواست سردانا جبو درس بجارته کردی گش ببه گر ببه لی بتویوی او پینگاوا کو جبو درس بجارته هات ناویتن پر گرینگ بو او ترسو خوفا سر جواکا کردی و پینگاو شکان کسی کو نوی رابو روپله کی نویساندنا کردی ببن مالا خواه بوی پینگاوه او ترسو خوفا سروان شکیا او پسیکولوژیه کی پر گرینگ بو سر جواکی گلک جارا از راستاتم مام زاروکه کو خوندوانه کو درس بجارته ندگرتن ندکتن وی سنفه لی او کتاب کردیه کو چاپ بوبون وان کتابا دگرت تخواست وان کتابا بگره و ببه ماله چندکی وان از راستی وان آتم مگو بوچه توی درسی ناگری چما کتابی دگری گو ماموسته کردیه از دبن ماله پی کیفامتی از ماله بخوین بوی هوای اگر براستی جی مکاربیا درس بجارته دا به هورا هول بدانا او وی پیواجوی پیش بخستانا او هزار و چند هزار ما بکره 100,000 و میلیون از باور دکم ایرو پروردهیا به زمان کردی و بگیشتا قناغ کی دن دولت نکار بو سر وان 100,000 و میلیون داخوازا بگرتا او داخوازنامه مکار بو
دنیای جی بلا بکره سردانا سازی ناونتوی جی بکره لی مخابن جبر کو کرد ناوا خدا کرد بخود دجیوه پیواجوی درکتن نلهبون او پیواجو بدیتن آمه بسر نکت بتوی کو پیواجوی کی نسر کرتیه آمده کرنا کتاب هی کرنا زمان کردی بو 3 سنفه و هر وها او پینگاف بخو از باور دکم گلک بارینی سر جواکی تاثیر کرد خوازی که به هفرا مکاربیا وی پیواجوی پیش بخسته بله گلک سپاس و جنابته دو او کدف کتگوکو جنابته خبر بسا امبجن زکی بوناوی ذهناوی یا دما زاروکتی آوی دا خواندی ده مجی گلک براستی ملین حوالین بی یه مکتبین پیشین سرطایی ده او که وان و گوتنا وان من خواند ویداویه او جی براستی چاوا تا دست نشان کرد چقدر زکی بویه چقدر زیرک بویه چقدر زو تشنا سر وقت به حافظ دکه و گاوکم من بیا دخان و انا دما كنت بحثاوی کرد سعیدی نورسی هات بیرامن یعنی سعیدی کردی جی تزانیم که دما زاروکتیا ویدا و حتی 10 سالی 11 سالی ویدا یعنی تمامی کتابان حافظ بی وکا حافظ ذکر و او زکی بنابی زیر بنابی خویا کسی کو حافظ دکن و مدرسه دا دخوینن او آلی وانی زیرکتی درفت دکو او آلی وانی زیرکتی ببا پیش بکوه لی گریدایی دیسا او تشتکو جناب تا بحث کر و ماموسا میکایل بحث کر از بقاسی جه زانم او پرتوکن درسه یه هلبجارتی دمکی پر کرد او کرنه آماده کرنه و چه کرنه دما ام برهمن ماموستا قدری دبینن پشت 2010 بتایبتی یعنی دناو 10-12 ساله دا او قص برهمن نزیکی 20 برهمه دده او تشتکی yani buyareke fenomeneke yani le ez ve buyare mamosa ekrem zani dişi bilim ki dişi bilim mala Mahmud Beyazidi demakub amder java rasti haftin evcid nava çen salanda çat 5 salanda yani bdehan berhem evdike ve intensiv gava kudbine کجرا فرصت چه بویا درفت چه بویا او موتیواسیونا نویساندن افراندن براستی او کده ده لوتکه آخده یا ده زیربه آخده یا یعنی او دوی واری دا جی انالوگک یعنی مروف تکاره به روش ملا محمود بیازیدی بکه ماموسته قدری خوده جی دناف 10 سالان ده نزدیک 20 برهماندان گریدایی به ماموستا اکرم از دخوازم ام بین سر مسئله که کو خدمتا و آلیکاریا جناب او که بر بچاوه دیار کره کو او آرشیوا گرینگ آرشیوا یا کو رسمی وکا آرشیوا کولکسیونا الکساندر جابا تی اوگوست جابا تی زانین یمن یعنی او آرشیوا جابا و بازیدیه از سالن دسپیکا هشتی و پی علاقه دارم من میکروفیلمی وان و چاویده بدست خستی بو لی مخابن لگاوی او تیپین عربی و او کوان جبو من زحمت بو لی پشتی هشتو 56 من سروان گل کار کریه و ازانم کاروارین لسر به کلکسیونی لروسیا کردولوژیا روسیا و سوویتی دجی چقدر پیشکتیه اساس یعنی کردولوژیا روسیا و سوویتی لسر اساس به خباتی ده خو
dike taybetmendiyekî wî aseye di Kurdolojiya dünyayê de ve kir ku ew koleksiyon ku nêzîkî şestî ewke berhemên girîng ya desthilatên girîng ya Mela Mahmud Beyazdî meleyên Kurdê din ku bi navê koleksiyona Alexander Jaba tên naskirin nêzîkî 3 sal 9 sal winda bû kes nizanî bû ser bi xêra evkê em ji li bir rehmetê ji ev bişînin bi xêra Rudenko û Profesör Xanadê Kurdo û Wasîle we Musailiyan ew berheman bi taybetê Rudenko destpêkê de ku tesvîrê ew kir tesvîrê wan kir ve cenabê we ve kir ku bi rêya Artukliyê digel Mamoste Qedrî ew xezîneya girîng we anî kir malê Kurdolojiya li Tirkiyeyê îro xasê ku dizanim Mamoste Mikail belkî dikare tiştên berbiçavtir somuttir bêje derheqeviya da êdî li ser wan destnivîsaran xebat tê kirin û êdî bûye malê Kurdolojiya li Tirkiyeyê dikare cenabê te dikare behsa vê serencanê bike ji me ne gelek spas bo te kak Yaşar bû kak Mikail û kak Saîd gelek tiştê girî ji derheqê Mamoste Qedrî digotin rastî wek min destpêkê ji got em çi qas bêjin jî her hindik û her emî nikaribin di şevekê de di bernameyekê de Qedrî Xweca tevayî bînin ziman mesela arşîva Yaşar Xweca Mikail Xweca dizanin ji xwe wextê ez hatim Artuklu rastî destpêkê wextê hat bi serê min tune bû yani rastî ez bêjim lê piştî ez hatim wirk mi destpêkê niha got yani me dixwest êdî ew ferzendê çê bibû me çavê xwe jî êdî jê bawer nekir ki werê kedî gelek qadir û civiyabûn û îmkan çê bûbû yani me em êdî fikirî ki mêrdîn bive navenda Kurdolojî cîhanê ji bo wê jî rojekê bi Qedrî Xweca me sohbet kir ew û rektörê me Serdar Betî Omay em her sê bû me sohbet kir min wek pêşniyar kirim got yanî niha gelek mamostê me ji derve de hatine em bêjin ê ji Fransa hene ji İngiltere hene ji welatê cuda cuda ê ji derve de hatin û va ez bi xwe jî ji Rûsya hatime û gelek arşivê Kurda gil derve ne yani em bêjin bi taybetî heger em Osmanî û Faris ajê derxin em bêjin Rûsyayê Fransayê İngilîzin heta Hindê cêklê arşivê Kurda pirin yani min wek pêşniyar kirim min got em lê bixebitin madem me hesabê dur û dirêj dikir me digot êdî mêrdînê bivicîkî were em hêdî karibin lê ecele nekin hêdî ev arşîvana bînin mêrdîn ki êdî berdestê xwendevan û berdestê mamosta rastî her yani ji Qedrî Xweca hûn dizanin hewce nake ez bêjim ew wek divê her tim ji bo tiştê were Mikail Xweca got ew her tim yani me nikarî bajî tim digot gerek me bike ji bo Kurda ba her pir aktif bû jî û rektör bi xwe jî camêr pir pozitif denêrî û gelek kêfa xwanî got ji alî min de çi lazim be hûn bikin ez werhat li ser wê me biryar girt ki heta min were got yani em karin ji Rûsya dest pê bikin paşê hevalê ê li İngiltere Fransa cêdî jî karin hêdî bikin em karin ji Rûsya dest pê bikin va ez li verim û gotin başê me dest pê kirê ki ji bo ez berê jî arşiva xebitî bû nasê wan jî hebûn bi wan ketim têkiliya hêdiyê de em çawa karin vî karî bikin wek te got ya resmî bikin ew jî tu zanî yani belkî gelek hevalê rewşa arşîvê ê derve baş ez bibêjim ji bo ronî bibe yani arşîv ne were pir rehet me karibe wek bê koleksiyona hema her teke arşîvê bîne yani divê Wezareta Kultura avî welatî û avî welatî biryarê bidin li hev bikin yani wextê ku tiştê mezin be tiştê ciddî be îja ji bo wê de ew xebat aliyê Tirkî ji xwe me da rektör û bo ew karin ser bixebitin û aliyê Rûsya jî ez serxebitim ki em karibin bi Wezareta Kulturê û tevî karibin bi Enstitûya a Rojnasî a destnivîsa a Sankt Peterburgê têkiliya em karin bibînin berî wê ez lê xebitîm paşê êdî me anî merhelak êdî em karibin guftûgo bikin û bînin merhelê protokolê nabêna
Üniversite Merdin و استیار روزناسی آدستنیس آ سانت پتربورگ پاش جرا اول ازو خوجه قدری خوجه ام مبریاد ام بچن بریوش خو مگو امی بچن سانت پتربورگ دیره دور مگو دامی بچن موسکو زبرگ مرکزا کردولوژی آ سوویت آ روسیا موسکوای مگو امی هر یا خبر خو جور امی هر سانت پتربورگ ام مبریاد ازو قدری خوجه میکایل خوجه خود پروسس زانه بس تشتكي انترسان في دري هجاي از بيجم تشتكي قالك بالكش يعني وقت بيرانينا كاساس ازيد بردوام بكن امج ميرديم تياري چون اسطنبول امج اسطنبول خطي هندر هر خطي دربه شد بين ايش خط وهر دش خط ازو قدري خوجه این 3-4 ساعت هبو مگو خوجه هم چه بكن قوامي چه بكن قدري خوجه و چاغه پرتوکا بابا طاهر اوريان hazır diktir icat dugo avestal mer acele dikir ki ez dibez biginin festivala Portugal Diyarbakır wan hebu tşkore hebu dugo xwaz biginin festivale Portugal wici perle acele dikir goaze ser bakam go tuji ay karam bik az kurdi az widkir kurdi ledkir tadi çan zamana çan çika çekri goaze kurdi tazebim ta tuji le c çekir le maqat tiştak hebe şart kar asarat bik ورحاسي امروز تباشي ما قود امي هرن دشخط ام چون دشخط بري ويجي خو ميكائيل خوجا بحث كر دي وهات جان قري حياتك شان ميردي وتفتيش وكنترول مساله برتقال زازا وكرمانجي هف بقتين انه بروبلم ورتا ما ويوكي بروبلم شي بو ارتوك ويوكي كوميسيون كاتو ميردي وتحقيق كده از بقدري خوجا ام ايش خاط چون دشخط سه حبج هم برمد هاتن سويلن تيسيس دستيواندنه راست برای خدا نه راستی اجی اوجی هنکی و تدریجی بود مگو خود ذات مزانی بود این پروبلم هایی ورتا یک و مردین دو پروبلمی ولی همام دیر راست جب قدری خوجا کو قدری یلدرم siz misiniz مگو yani direkt مگو وانا محقق و ما بسکنی نه علم هر دربه یا آخر یا جویل می بیتو هر دربه شو از نه همراتی ترکی بود بیتو هر دربه قدری خوجا چیز هندر بسکنه ورحاصل جو اريغو بتركيا دبيبي جو ازب قدري خوجا دوين عبيد وقت دي چند ثاني كد اورتي گويا گو خوجا گو ازو خانما خو مد خاص امور الميردي خصوصي امتبدي قدري خوجا قلت هندري ما قطت مرات رحمه خديله قلت هندري ما قطت تيسس استوى سويل جو ما جو ما بقري ورحاصل اخر جاميرك ایجا کی بو مدیره همو havaalanı İstanbul güvenliği ne güvenliği tiştedine güvenliği bahola tişte bahol dedi ki şama bahole halkı van da her avan dadibin müdüre ve bölümü bu hamu havaalanı İstanbul go eskurde alavi goş dersim yani ما گو سرچ عوام کرنا کر گو هونه الحزبسته که هونه خوارنه بخونو همه هن جمع ما گو هم دارن دشخط هم دشن موسکو وازيو بمودري تشنابه ايجا جبوت ما بحث كده حاسي ام علي كي ايجا دور ام شو قدري خد زي مثلا جو يا جو ام خد ترسن جو تلتز هذا جو ما جو محقق او هنا ما بقرن اخذ او بيراني لك بو ما بيران ايجا ام شون موسكو ام شاف كيمان الانستيار روزاتناسي موسكو مالوه درب هفدیتی که ویسه جیگای نصابو هینا و ناومکن انا سروکی همو انستیار روزاتناسیه نبشه اولگا جیگالین رحمت خودی لیجی آوات ناسته که و من ناومکن انا برپرسی پرسا سوری روسیا برسی مدلت یکیتان التوایه ما اودی و ور حاصل هناك بحثا مردی کردن وان بحثا حتی قدری خوشا پیشنهاد کرد گفت گو امو هون ام خواندوانا بگوهرن هناك خواندوانه و روس یک سر کرده دخابتن ورن جمع استاج بکن و ایمجی کاربن ورن جمع استاج بکن تشتی ورجی ما بحث کرد ام چون سانک پتربورگ لو درجی ایدی جی لازم ام arşivak karbon dest bixin وەک dibêjim me protokolê îmza nekir bes me protokola a pêşî me hev kir em ê çawa bikin em ê çawa bînin ew ê çawa ew tasnîf bikin ew ê çawa kopî bikin ew ê çawa bikin digital me ser wana şer hev kir şeklê wê du sê roja em li Peterburgman
تشتكين براينا جريج قدري خوجا الرحمه خويا العزيز ام لموسكو وسان بطربرغ ام دغريان هذاك من هنا ريدا اجا اف بنايه كان سان بطربرغ يا موسكو اجا دغو اكرم خوجا دغو اف سوفيت تشتغلي اجا تشدي مدغو مثلا اف بناء دونما ستالين او دونما نظام اف شيء دونما جو ازيف ستالينيزم بيا جو ستالين تشتغل باش كي جو شمال دجي ستالين الرحمه خويا تقول ستالين تشتغل باش كي شمال دجي ستالين أري والله ما هيك وقتنا بحساب يعني يمكن إجا باشي أم ما برياردك عم يبينن أم هاتن بيشتي تقريبا شاربيج ما حتى تصنيف كرن وديجيتال كرن وجهف جدا كرن يدي بو وقت أم هربينن جارادو دا إجا أزو قدري خوجا وركتوري ما سردابتي وماي جامير أم بهر سبب هبرتشون لو داریم پروتکل شو امضا کرد و برای شو حاضر کردیم ایدی تشتکی گرینگ از بیش وقتی ما آرشیو ایدیستان ایدی آرشیو دان ما یعنی رحمه خدای قدری خوزابه هزار یعنی جبو چه میگو قدری خوزا کرده کی پر به کردی فکری قدری خوزا او آرشیو تشتا گوت جه مدوره استیار روزات ناسی ایدسنیسا جو از دحسبين يعني حزار جار مالا وآوا مالا روسا آوا كو اف آني وبي شغي وافقش آني روسيا جو هاجرد ولاتي ما با يا وي دولت بشوتان يا تدي بي اورتيرا امها بكنا يا جي ام بخجي تدي كولتورا كور جما دوكيمنت او ارشيف باريزن باكي ما بخجي وندا بكرا جو چتر بو آني سر سپارشا اکادمیا زانستی روسیا هاتیه هاتنا نویساندن کم کرن جبوان آدرسه بونه جبوان هاتنا آره ایجا گو وای پیشتی 105 سالی ام هاتنا ایدی وای ام دخوازه بن يعني وقت چیکر لی وقتی که ستند قدری خود پر حسی يعني اما اسکان بین حس رجعوی هادو کیفا دور مجير جبو قلت راست بيقو يعني از گو هاگر باسکن هبا ازی بفریاما وقتی که ما ایدی ستند وکاکو امانته که کردان پاشتا وگراندیه و حتیه بوی مال کردان دوستا پشتی 105 سالی ایجاوی تشتا مرگو تشتا کتابی ام بتیاره جده مگوت یا او کاری دکر قدری خوجا پر بکاری خوجا بحث کرد یا گلک اینتر اکتیف دیبین یا گلک اکتیف بو ایجا تیاره جده او خباتا خوي بقول يا بابا طار وريان شي ذكر تياريج نسكري هر ليه ذكر تقول كلمه تجي اي كردي لبني هلا في حرفك جي شاش هب لبني ايجاد جمرتش تقول وقت يدينو ها رحمه خدري واي او شوي ازي بيجم يعني قلت اكرم خدا قول افكارا جرك نما ارتكلو كربا قول جرك انورسيتات الحديد انورسيتات سليمانيه يا انورسيتات دهوكي ايا كويه كربا ليغو واي ماكر شو بكن يعني كرك بري ماكر انا او هناك غازنك بو يعني ام بيجن از حسبين وراس بو واز حسبين راس بو واجنو ها ورد فكر از باوردكم هون جوك ما فكر ام قش وكر فكر يا ام وكيد فكر انجش از سر غازنات تكرم بچك مساله بپاشتا ببم بچك بپاشتا ببم كرمك يعني كوربربرين باكور کرمانچ هایوان پر درنگ کلکسیون الکساندر جاواچی بود. بله از سال 80 دست من دابون لی یا راستی از نکاری موان بکار بینه ویکاوی. لی جناب تا پر باش زنه کردن عراق به تایبتی سوران از نوان نبیجم لبر. دست سال 60 دا لنینگراتی خواندن دست ماموستا پروفسور کانادو کردو دا پرورده بون تیزا پاراستن و دکتورا گرتن هایوان ج کلکسیونا جابا پر باشه بو لی جبر کو براستی به کرمانجی بو یعنی او زده اهمیت گرینگی ندان کلکسیونا ابیا مروف دوی بیا ببجه وکر رخنه یا ویگاوه یعنی یانجی نرخاندنه که ویگاوه تو حساب بکه او کلکسیون د سالین هفته‌ای دا د دست کردپروران دا ببایا او کتابن همان ام بجن آنالیزن وان دست نویساران برده
او لکولین کو امبجن رودن کو مسائلیان وسیله و کاناد کردو سروان برهمان کرن اگر اوانا ددما خدا بهاتنا ترکیه لباکور چاپ بنا بگمان ایرو هشمندیا مایا کردناسیه در حق دیروکا کرده دا وجه کرده دا زمانی کرده دا و دتر ببایا یعنی او تشتیه لبقاسی کو از زانم اگر نشاشبم یان زانکویا دو کنجی زانکویا سوران جی او کا ارشیوا دیجیتال کلکسیون دیجیتال او جی کردنه ج قاسی کو زانم لكتبخانه صوتي كوفش تدرينا نوايا يعني بناوي ابدا ادس نفيسا امزه زيد مزادس نفيسا لروسيا ايجار الاستروي بيشتي شخا ونزانه معاني ميردين حتى وقت ام لموسكو وسان بطرسبورغ يعني او هفديتنا ب İstihbarat Rozatnasya Kurdi, eşe Kurdi o her vab servakatiya müza desnivisa akceme Alex koleksiyon Alexander Jaba o ednet edene. Empeylik gellek dokumente edine yani şu belki hungis zanın mübereci röportajak nezik müziği bahs kırı bu. Yani Rusya az ne bejim hazara dokument hani bir de hazara dokument ser Kurda hani minak az bejim yani mesela en bejim koleksiyon mesela en bejim Aminorski yani Aminorski ne kimi ajabayı eğer bilebiliyor en bejim dici yani gellek şu hatta da koleksiyona Aminorski de hen berhem ya cecabanın kasiko edzanım insanın tencide hatine teslim kırın yani hatta gellek konsolosya Rusya hani yani gelece menavi wan ne bijiti jwa yani gazdan mil Bakur yar Bakur yani en bej koleksiyonu wan hani en bej le khoye kar kirin en bej le bitlise kar kirin le wan konsolosya Rusya hani بحزارة دوكمنت عنها يعني جبوش مموسى اكرم اما اوكي سربيا بردوام بكن يعني شويه جنابه تزانه اكاديميه زانستيه روسيا بالتايبتي اورينتاليست دورن جهمو كونسولن روسيا ويغا نامه دنيسine ج Alexander Jabaraj دنيسine ل Alexander Jabba بخاج دبينه يعني دسنيسار سر كردا بكن او her jihati Alexander Jaba derdik eve avcı taybetmendiye kedine ama beguman kesevek malla Mahmud Berazidi ve mallayindin alimin Kürt eku şansı ki derfeteki bu Jaba avdike bele bu Kürt'i mamosta Mikhail tut karibi anha bahsa avkebi ki servan destimi saran artıklı ve kasekud zanım anha analizan lekolinan tekeren hin parçaywan hin destnivisaran edi vaka pertükten çapkırın evkekırın bahsaviya bike paşe emedisa beşa duyem ya mamuslemal misaneş godar bikin o eme bikevin evke vaktime başlamışı bele mala mamusta ekremci rahmetli gelek yava ve brasti peşengi kirin ku ev arşiva Alexander Jaba ku vek sermiyane milliye Kurda bu brasti ve ana sermiyane milliye Kurdana hem tesir berheme ku derketin yani penci çar habdosya da bun ve çağı brasti bimkane üniversite ne bana Kurd yani sazgeye biçuksa Bakur nikari bun tutuksa da kısana o peşengi ve guman galak mühim bu mesela resmi galak bak mamusta ekremne go taşkale yaparın yani برای باجی هاتن کردن و آن درکت قاسی نشاشم $30,000 ساعت داینو دمه. جاری گرک تشتوی سرپیز جدر کردن آن آوا هم لجنه کاوا پشتی به پروسسانی نه لجنه کاوا بوش ما مستیم بشه کردی تصنیفات هات کردن هر ما مستیم کی چند حبه خبات چکردن مثلا وک اول ما دور حاضر يعني شعب ولي ومالميسانش بقرن حتى فاروق اسماعيل ومستعد الرحمن وخير الله وغالين يعني زبيجن يعني تصنيفاتك او شيء وقشتي بينجو 4 حبدوس يعني شيء سنه برهم جدر كتن
إذا فانا هدي تين شاب كرين جنب خوجي وقفة مزبوطاميا حتى نام دو حب شاب كرنا في ريزماناوي ريزمانا ملا محمود ملا محمود بيازدي ملا محمود وريزمان يعني نغاد زانين زيادة براستي وما شاب كرت بله راستي قلبو ليك هذا سربريز براستي هاي مش صار زمان خبطهم هاي مش بخبطت تنبو كيشانا كارين كردي وجي 1860 نویساندی وقتا مزبوطامیا هم باید جلد کری وساد جلدك باش و از بیجم باش خویا نابه هم جلدك باشك و هم جي بفاكسيميله يعني اورجينال اوكي اورجينال جتيده يعني برهم اورجينال جتيده حمو استريحه طابني هم بويا يشاب تكن نهاجي ما يكي تشابك انكو ما هم تفكرن يعني يتحافي يعني دياري الروحي ما مستقدري بكن امجي زدا هاي كسي شوي خباتتنا نكسي مسافر طيبات اوبن نخبتيبن مالا مصطفى خباتها مالا مصطفى نافي اكزرسيزين زمان كردي فرنسيزي ليكلي اجي 1806 يعني انا سرميانه ملي كردان براستي جبو ديروك نفسينا زمان كردي جبو تاريخ زمان كردي خباتين تاريخ زمان كردي ام لوانت ستاراستين او دغهر يعني مثلا اميجن او كان اللغات قالك بالكش هندري جرامري جيش بركس ممكن كان بوبره تو بحثا اكسرسيسن كردي دا بحثا او هي بيبين كوب بكردي هاتنا تشكرن وبفرنسي دايه بك دبن ديالوجين كردي اوا اصليه دكي هي ابناوي او جهه او يك جداي ابناوي ابا عمل مسوي او هي فكرا يعني او جي براسي ترانسكريبشن هاي خلاص بي او وانا في خبردان تشتكي برجرينج او سوسيولوجيا كرديه يعني في شغله قال لك يعني تشتكي مسائلين لسربيا خبطاوي هي نيزيكي سي تشل روبل جي تشابكر او مسائلين او كيفا لي خبطك مزنتره جي جرينتره از دوما من ما مستكرم برسا ما مسائلان كر جبركو هبيدارم او تندرستيا باش بجبوكو خبطها خلاص بك جبركو براستي كارين علمي كرن اوانا السربان دستي بيساران او جي هي بل ما او كخبطن خلاص بك جبو او كتاب جداي او جي هي خبردان كردين ابي بله اف جداي ما از بيجم اف جداي با تاريخ جي صريح 1806 آخر شيء مهم دورد شيء يعني بوي بيشنجيا ما مستا إكرام وراستي ركتور جي جامعيكر يعني إن كان الأونيفرسيتة سفر بركر أو كر هنا كي كورمانجيد بيجمع فعلا غير شيء لهذا كل باش بخباتك باش كر بيشنجيا ما مستا إكرام وما مستا قدري يعني أنا يكيب قطع وايل تشيني ما استقصاو ذي كتاب كردي دينا يعني هيش تقصير ما ذكر تاني أنا يكيب كشيء ذكر وصار خبتي وصار راستي هيبر اكتيف براستي بيجم نا وكاو انرجي كي ساو كبو ونايف وبر نايف براستي او يعني دلي بيدا وقتنا براستي خرابتنا بون حسابي يصاب شو كتنا بون يعني جبرنا يفياوي ببلاش ذات سريوي سواك زرا حنك منك ما بيذكر ام كانيان جي ازو مال مسانش طيبتي ما حنك بيذكر او صار رمضان بو ما تقولها ما مصمم إنسان جيرد جو راسي ما جف هدي ذكر جبر عامل جي ما وصل يقول مغناطيس بتغير في وصام أنورمال مانياق لكاب وخلطة ذكرن صح هناك ما نيجي بيد جي كثير ندقونا يعني كردك كي لكو جي ذا كتاج يعني ندقونا براستي بروسا عليك وين نايف أبو صار مثلا كولكسيون يعني اللجنة تفكرن أو خبات هاتكرن تصنيفات جالك سباس شبوبه ويا جهايا ارمان جاخا ويا سيرفيتي كاركرن وجناب وكوا يعني برهم ما مستا اكرام ويا ما مستا قدري جهايا ارمان جاخا هدي انجامن ويجي باشن هبيدارم اون ين مايجي لسيرفي ورا كاركرن او بين تشابكرن يا راستي دبر تشكشي وكبيرانين ابدكن او ام غمجينن ونرخاندنا دكين لطابي بيرانين نوساجي او يعني اس شوات شكي بيجم من ندخل سبكم لما مستا اكرام دس بكر بيرانين هبكر يعني از بما مستا يعني حفته كي ام لباشور بهورامان باش يعني بهورامان حفته كي لكويه بون باشي ام چون هولت هولر يجي چون سوران ام ميواني
دکتور علی تاتار بون و هفته که وسا باورا بون یعنی سر به هفته که بک بیرانین از کارم کتابه که بنویسیم به سر حق قدری خوجه yani de eğer vakt bimine az du jiwan anekdotan du evka bahs bikim le anaha eğer reji amade be beş duyam ya helpevina ma digel mamosteman misanış berdevam bikin jiber ku ev edi beş kedin ku le hatta zedekirin yani براستی میناکه که دنه یا ارتکل نوکه یا بینگولیه نوکه موشیه نوکه درسیمیه yani جیندن اوسا او مدل چه نبو yani مدل کردولوژی ارتکل bu modele ki juda و بگمان لور اوکاتجی هیا yani kargeriyate و خدمتاتجی هیا چوا bu کتاباوری بینی کو امبرن ویا لور ممکنه نه karşı کردولوژی لی کردولوژی که دن و چه به داوریارده بله دستات هذا از دخوازم تبیراته ببوره تبیراته دیاربکرت جمن راجی پیشنهارانی تگو کا تکاری بی توجی فرمو وارد کو من گو تو هنو دست بکری بو من اشترگو کا ام ببینن که تو تکاری دبار بکی بوان را یا اگر درس که او که با پراتیک که باش چه بو از و چای بریاره خابدم بله تو دستورات همه از پیشی دخوازم از خبات کلور بو کچک بدو اینم پاشه و جبوه پرساتاج از فکر خواه بیجم جبیر بکم جبین بینا اوجی گرینگه yani بکیون yani انفا قدری قر حتی جداش کیوی دهات قر حاول داکو وکی من قوت yani حتی ممکنه زیاده خواندکار ور بگیرن و چه قاس خواندکار لور پرده سرورده بن او قاس باشه البته امجی سا بفکرین او دویران ویدمی خبتین و اوه طبی بخاره اوجی دانیم بیجم مامستین دست دارن که لور دست بدن دوی وارده جی مامسته حول دا کو حتی ممکن به زیاده او کسی که دوی وارده خبات کرن اکادمیسیانی دوی وارده شیان اوان وان بینه و گلکشی آنین مثلا چند کردین روژالاتش باشورش بنخطه یعنی روژاوای وک اکادمیسیان وک مامسته هاتن ورگستن به حولاوی به پشتگیری رکتور جوتی من برای جوت یعنی اوجی پشتگ باش بخویشی زحمتی در ندخست و انستیو یعنی وقتی من گفت او سیستم پرورده او به کردی بو او گرینگ بو و دوی وارد هم بیشن حتی هن کتاب درخستن مثلا به کردی و تشتاکی دنجی داوکو جبو صنفين 5 6 7 8 كتابين درسي كتابين درسي دوي بغطنا آماده كرن إسا أو ما يعني باش كردي زانينجها مرديني ما آماده كرن 5 6 7 8 جمعي بكرة ويدا من مصا قدري لما تشو إلي أو مثلا كتابة صنفة حشتاجي مع وديسا تكو جبو هر سنة أو كتاب هم بالكرمانجي هم بالكرمانجي كذا أو كتاب ماموسا أو كتاب سر سيباريشا وزارة پرورده بله بله وزارة پرورده وبأوانا تبيجن يعني وان وشاندن يعني بله وان بخوف يعني مليتم بخان لو وشاندن پرورده وشاندن بله لی پاشی گوهرن يعني پشتی مثلا بیچو پشتی او مثلا بطوی فلان درکه پاشی او کرن بهانه دان هناك يندن دي واري وانج گور خوان پشتین درکرن يعني
از باورم به بردوام بکران به مسئله گلو سیاست هات گوهرتن کو ماموست جور او کرن گرتن یعنی براویدان یان ماموست قدری چو لورا روش هات گوهرتن بيجم ماموستا قدری يعني ثبت ويهبو قلنا ده تشتن بيروقراطيك فورماليتيان او وكي من قلت يعني قلنا ده انا حتى ممكن ان تشتن لا تزان يعني علي فورماليتي وبيروقراطي الدنيا او تشتن فورمال هلا كدرت وانا بيني جي يعني تجار هن 80 وسع دخبات ده دركتن يعني بون مناسب مثلا مقولت يا بنسات خندكار وقتبون جوانا او دسات شيء وقت نمونه ده بيجم يعني او دسات بين كيف تكون تريم نقول باشا قبول نكرن قيدوان باشا نقول أبي جماعة قبول ناكن فلان دركتكم مثلا جماعة مستقدرين ده بالدافكي قلتنا يعني باشا قلتنا نقولتيا يعني إذا جبركم نبيسكينا وتوزاني وتشتري رسمي نبيسكي بله يعني مع مستجبركم قلنا أبو يعني نعتون براوي تشتكي سابقا ليد على الرسمي لأن مثلا نبيسكيا يعني مثلا بروبلم يعني جرى بروبلم در خستن يعني ونمونا جارك يجبوهن فاتورة يا استوسا يعني البته بهانه يعني دقاريان جبر ويتشتي مثلا دان محكمة قرتن يعني قرتن برن قراقول يعني جبوت شو ياده بيجم تنتشتي وساجي داركتن او لبهانه يا دقاريان البته وقتا قرتن ام بيجن ام هم ماموستا هم جي خواندکار به هزاران خواندکار ام خودی درکتن چون در محکمه فلان طلبات خودی درکتن دخوازم بيجن يعني هن اشتين وساكو دركت داوان مست داوان كو جرا رحمتي درخن او تشتكو من قلت او جرين بجبكو وقت دان محكمة وقت خواستم تستجاوي او بشينن يعني و باشي وقت او مثلا فتولا شيبو جكار قرتن يعني او مسألة جهبو مثلا المحكمة او المحكمة فلان معنا كده اجر او وقت وارقتن يكيدن عني يكيدن او يكون بيجن طل مروي وانا و يكيد نخور خاز بوجود كل دي يعني نخور خاز كل دي مع مستقلي وسا وقت اجر او كسي يكونوات او دكتور يكونوهات او وسافركو يعني او ما مستين كبار من قلت عطوا ورقتن قالك الجوان دارخستن يعني حتى كتب اوانا عجانا يعني بله وهن ما مستين من اولا ما يدن اخراج كرن نعم او انسي خاصكو طبعا خاصكو وسا راس طرف الجمارة كسي تشتكي نادقوت يعني ليه وقت وسا يلحكس من مثلا كسن كويش على قوان بتشتكي تنا يعني كل تيجي ناكل بلكو وفد شخصيات بلكو يجيبوا سبب كده ما سجل تكس قال داخل الجماعة مستايا يعني وقت وسابو يعني من التروريزم بود كسمات دنگي خو قلت اما كيف ركبر بخازن وان جكال هذا işte وساش شيبون او اتموسفير وروحها دستك انما يعني او جوهري وهر كل شو خرابتر دبو وانا بين شوا دخست كرن مثلا بيجرا من جاركي يعني هو اسلاميست بول خدي جراوت صار اسلاميست بجورن يعني او انا مثلا مره خدانين خندكارن الهيات فلان ودرجه ميتين كيركرن دقيقيان تدي بين الله اكبر نظام جبو فلسطيني ام نظام او كيركن مثلا buradaki denge
پاسپۆرتێکی کورد لە ور خوێندەکارێکی دەنگی خەڵ بکردن وی بگرتنە باڵەکەن حەبسێ شتە ئیلەگال ساق چتلان لێوانە بەسەیەتی مەیدان جوانڕ بەری شوانڕ زێدە فرەتتر بوو وەحاصل ئەو مەسەلە دوێ هاوری هەر کوچوو قەس بوو کێم بوو یانێ ئیجار ئەو مەسەلا من پس کرد مەسەلا من یانی دوێ مەسەلێ لە تشتێک هەیە ینی دو فکر هەلوێستانە ینی پرۆبلەم تم هەمبەر هەیە یعنی مەسەل لە باشووری کوردستانیژی تێ بیرا من دەرێ دەما سەدام دەردەست بوو مەسەلا ور ئەلبەت کوردی قەدەغ نەکردبوون هەن کۆوار دەردەخست یعنی کۆری زانیاری کورد هەبوو لە بەغدا کوردی بەکربوو مەسەل هەندەشی کوردی بەکربوون ئەوانە تەبی گەلێک جارە ڕسمی سەدام لەسەر بوو بەعاسی چاوە دەخواست ئیدارە دکردن لێ هەن کوردین و مەسەلا ئەم بێژن دووارێکی دە پسپۆرە ژالی زمان یا ئەدەبیات یا تاریخ ئەوژی دخوازە خەباتێکی بکەین مەسەلا پروفسۆر ڕەحمەتی پروفسۆر دکتۆر کەمال مەسەر ئەحمەد وەکی دەبی گەلێک ئیجار ئەوانە بچن مەجبوری نور کار دەکەن یانێ وەختە بچن کار دەکەن مەسە هەن کورد دەبێژن یان ئاواژی پێکی وسایە یعنی کۆلۆنیالیست هەواژەجینە سەدامە بەحسە فاشیستن چاوە بوارە کار دەکی یعنی ئاواکی دن ئەو لە کوردستان باکوورژی ئەو ئەو بەشە کوردی دەبوو مەسە مامۆستا خەدری باسی کرد بوو کوردی مەسەن ئامادە کردبوون مەژێ هەوالێن ئەنسیا کوردی مەژوارن وەرن ئەوان دەلاسە لێ بدم وەیان مەسەلا کتێبی داشتێنە کتێبێ کوردینە بۆ خوێندنێنە وانا دوگوتان ناگربانە ئەوانە پێوانن یاژی مەسەلا خوێندەکار وەختە دەهاتن لە ور بخوێنن مەسەلا ئەو هەوانە دژدا دەکەن خوێندەکارە ژمارە گوتن یان دەگوتن ژمارە گوتی ئەوم دەوێت نەچون ور هونەر خاینن هەمووزا بچنن ئەو سات شێ بوون یانی ما تابع حتى كنت ما هات مثلا بخا چند جبنا كونفرنس نظن لدياربكر تقول دارك من ور بكري ارتشت يعني مثلا كردي هون او ذكن هون بروتستو ذكن يعني جار او خندكارن كردا عشان مثلا تاريخ تركي دخوين زمان تركي دخوين هزار كتير تركي دبستانە خوێندەگە هەدا دەخوێنن کوڵوانە پرۆتەستۆ ناکەن مەسەلا وەزارەتی خۆ دەشین هەم ئێستا بێژە یان بچینە ئیجار ئەگەر هەم بێژ و مەسەلا ئەم بە دەولەت تێرە تەمام دەولەتێک کۆلۆنیالیستان تێکیلی خۆی یەکجار دەکەن ئەم نە مەکتەبی وان بچن خوێندەگە هێوانە دەخوێنن نە عەسکەری بکەن نە وێرگی بکەن تەمام ئەو شتێکی یعنی لە هەفتێ لێوەستا تو وێرگیا خۆ بدی هەرش دەرکارە عەسکەری بدی تو تاریخ وان بخوێنی زمانی وان بخوێنی حتا مەسەلا مامۆستەین کورد مەجبورە ترکی کوردا بنهی کردن مامۆستەی وسا مەسەلا بوو تو زیاد دکی لێ خوێندەکارێک کوردی بخوێنە لوان دەخست جویرە تجویرە دەبێژی تو خاین ئەوان لە هەم نایە یعنی واجبینە لە مەسەکەن جارم کۆنفەرانسە بوو نەچان دەرکەتنم پرۆفێسۆر ئەو لێ بەرشیوەوان تو نەبوو یعنی ئەوانە تاوی پاشێ شتێک و چەند دەوران بێژە خوێندەکار هاتن ئەم ناسکردن دویتن ئەم تربێژین چاوە خەبکن ینی پاش ئەو تاوی دچونە تشتانە دگوتن یعنی ژوارە دگوتن چما چۆن ئەوانش دگوت یعنی ئەو تشتێک هەن لەگەرا دەکار دەبێژن مامۆستای دەرسا شارە دەبێژن یعنی بوی هاوی حتا وسا بوو مەسەلا ئەو هەوالێک باز بەحس دەکەم ژوان حتا ji berpirsiyarên wan yani ew xwe hat rajakirin li wê xwendin mesela yek ji wan em bêjin demek parlamenter bû hevalek
أولك من كون نجي حتى سري لي أكو ور بخل باش وانج فين كده يعني تقدريش كده مثلا شو تم أكتوالة مثلا الفكرة من بيواني أوكو هري مسألة بخو طرف داري دولة كردية كل جت التاجي بدأ دولة أخذ شيء تجد استعمال لدي أمجوه لدي ريدا حتى كان بيجي ويدا لك أو تشتكر الأمزان الزحمة أو بونجر ترايرو إثنين مساعدة دوي ريدا تيجي دست كي تبرع بك كيش كبرك اللي صار مدينة بری بچی ارتکلیت تو نصیحه یا تو یا ما مستقدری هبو يعني فكرة من أبو يعني بله لو ما مستقدری جمرة يعني پیشنی عادت من يعني ما مستقدری دور و دست بكده تشتوي من خواندبون بله كتابين وكان جرم كونفرنس هذا ومسا كان جرم هذا بيتوان تايبون اللي زي ترمي كتابين ويجي خباتين وينفستي من أو ناس كثير وقت جمرة پیشنی رانی وقت فكرة من هذا يعني مثلا أس ويدا نجم بيرو جاذبه يعني ذي كرد هر دري نقول المجادلة بكم يعني مثلا الانوشتيا السنديكايا لتزانم يعني اللي كده ببرابه حتى جدشت وان تي البت يعني طبعا بس مرنا نكال مرد بكذا الناس خباتي بك وجارنا يوم تزانن يعني ام حمو بيتشتي تزانن مدي سنه ارتشكو دار كسك دار تسير جرك مزن بجواتي بك انا دما برتانيا مدى تعلن حفتي دان زانن ما مشتهيت مثلا كسك بشوف ذاتي اكي ولد بارد كنت بروش وصادقوك بشتشان سالة طبعا كاس لور عندهم لتأثير بيدا دمان خبات اشتد شوية يعني بله البته بالشرط که انزیاد بشه يعني وقتا مثلا برای هر دزگاه که وانده بخبته البته نرکه کو وانده وان بکه او فکری وان بلاغ بکه في بکه لوان بکه کولکی وی هاوی نه و مقصد من ناوی مقصد من حتی تذكاري اللور خباتي جبو كردي حتى بكاري بيتور خبتي كو اشتي بلاوي اللي وقتها او نما او امكان نبن و تبدي كو دخازن تا كار بينن يعني بكل مره خو في بروباغندا دخازن كو تبكي ازوي بار نابيشن اوي دبي مره نك يعني لو ما مستقر وقت منه من وقتها خاص يجي وقت من الأول عزيز تأجي بين بخبتم حتى دست بكذا طبيعي أن تزاني دمك درجة من الدربة ما بله أمجي تدي أو شرطين نوجوات وهرية هنشتان باش ناس نزانن هذا بشكل بأول بشكل قد كم قلت از تشي ششمة هزبين بخبتم بششمة بلكو أملها ونكين وكامي تسبكين يعني بجربين يعني أجر باش بو ونج من راضي بن أجو راضي بن أبي بخبط بلا عيني تشتت تجمرة بيشنيار كرتو ولا جبو ششمها ببينا بلا يعني هوالينكو كان هوالينكو سا ما باور ذكر كفيلاوان شربة وغزبتوان شربة ما تقول يعني هناك بون هناك شي نبون يعني بزي حاول يعني ام بگوتنه که اف که لسر رولا ماموستا قدری ده ارتکلی ده لسر کردولوژی ام دکارن بوی آوایی بکن يعني پشت همان بیجه 6 ساله که یا جیانا اکادمیک و لیکولین لسر کردا لونیورسیتین ترکیه ده يعني براستي موديل كي يا أكاديمية كي راستين يا سر كردولوجية أو كيكر موديلك مروت كراباش بجا بلكي وكا بيلوت يعني بروجي أو بو
چند سال جیبه تکر دویدا رولا مامۆستا قەدری بربچاوە ینی دوێ ئەو کێدا دوێ ینی ئەو نمونەیەک بوو گاوێک گرنگ بوو و وەکی دنیرمە بەس کرد تەسیرێکی وێ هەبوو و وێ هەبە هیچ بەر ئەو گەلێک خوێندەکارین کولور پەروەردە بوون مثلا خبات أفضل لك شوان دواري أكاديمي إذا دخلتن قالك بين وعمل يعني بيعجز بيجي مثلا كسين كوهات الور قالوا أردبهم هناك جوان بريجي يعني وان بخار مثلا جاميرا يا جوانك يعني يا كتكا أعرف وين ورشي مثلا كخباتي وان هبونا مثلا وانا بني مسكار هبون شاعر هبون كسنكو خبات زمان كرنا لقول درفتين خو لقول إنسان شو كسين وسكم كر يعني بله بقول تابع أو هين بو هين بسيستماتيك هين بأكاديميك يعني دخازم بيجم تأثير و خبات أرتقلي شبو وجنها شون دجي يعني واسطوان كسان تأثير أوي شبه البته زبر خباتك درسته كبو يعني عجميتي انتشتمل هبون ما مستجي هبون كماس أو شنو نورمال ويهب ببا يعني مثلا كو غير نبونا ما أخافون اللي أنا قالك تشتم شوفن بهم أو خباتك بله ما مستعمل مسانش وكدن لسر قدری خوجا امبرن پشتی ایدی آرتوکلی تشتک تخازی بیجی یعنی مثلا چو پاشه یعنی هر حال ریاکسیونک چه بود چو کت سیاستی و پیشرا جه بچک عاجز بو دیسا خدا کارو بارین لیکولینان و کان به پروسسی بچک از جه نزدیک ناستکم. بله او یعنی پاشی پشتی او خبات بگاودن او پروسس کو بحث کر پشتی یعنی بو پارلمانتر بو سیاست مدار لی جوابدن دسته که من گفتم یعنی چند حال أنا يكشف مثلا السياسة بعملها مثلا السياسة ده بترنكت يعني وهر كس نكره بحث تشيلها سر كذا يعني عندي كس أنا كو تكارن خبات علمي باش بكن ل مثلا السياسة ده تكاره كتينة بقى يعني عكس تكاره مثلا السياسة ده سر كتيبة ل مثلا تندسر كتينة بقى ما مستقل الجو فكرة منه ومن مثلا السياسة مداري ده السياسة ده سرنكت بارلمانتر البته نية بالنية خنجة أو ذكر حركة كلام بيجن هذا تنويد تقول لسه زمان بخبط مش على بارتي لأنه لسه زمان قراني بدن زمان وانتشتات شكل اشتي كوتشو بخاص كوميسيون كردولوجي المجلس يعني وبارتي لسه زمان انتشتات بارتي ده بك بدومينا فلان باش اشتي كل جدا بو يعني جو پارلمنتری درکتی هل نکرن پارلمنترن بیجن ام چند جار پیوین جدید ذکر يعني جدید ذکر دو هوالين ما يعني من وسط زاني كو عمل ساز ما مشت جلك شتاب كل فلان دو زمان بكارتين يعني دو او فرصت ندع نبو حتى يعني جوان يعني وقت جوان زمان نجرينجا فلان جديد كل دي مسألة درباز هو يعني. بله حتی دماد داویه جی تو لگل قدری خوجه از زانم اولتیات بردوام کری حیا روجا داویه جی جبو او که خوی داویه یعنی چه کاری بیجی ام بجن او کارو باریم بی خباتیم بی از جی گلک جارا تو زانی پیرا خبر دایا بیداویه یعنی تبی کو نخاشی بود دیسا ندسکنیا کار دکر لیکولین خو بردوام دکر سر وان شلاجت کاری
مر هاتشتي نكاره حسابك مثلا نخوشو وفات كرني اوات بري مر زحمتك او كعيار بك لو ما قال خباتي بها زانم نفتي تماما وحتى وقت يعني حتى نفس اخويا داويشي هل دخشت تشتابك اللي و بسبب پاندمی در باز کردن او نخواهشی کرد نخواهش میکرد و دمه یعنی از جاره که بس برادر پیوه مثلا نکارو بپیوه ایدی نفس هاوی هاوی طاقت هاوی تو نبو پاشه بچک وقت لسر دفعه بچک او بو لیف داوی و سابو یعنی خوا مروف چو بزر بله گوتنی تداوی تشتکوت خازی نه سپاس یعنی باش گلک سپاس کم جبو به هی پیبینه گلک سپاس کم تو هربی گلک سپاس بله بلیرم هجا و میرینا ماموسه مالمیسانج در حقا ماموسته قدری دا و کاروبارین کو به هورا د کردولوژی اکادمیک دا کریبون بحث کرد هجانو یعنی امتن سر مسئله اوکی یعنی شاوا دوره که نو یا لاواس کرن و استن کرن کردولوژی دست بکر اوکی حتی برا گلک kadrin green sporing green'dan u hate guhertin revş hate guhertin atmosfer hate guhertin gelo evya çıkaz gredayı bir siyaseti bu çıkaz gredayı bir dürketin je dürketine kadri hoca bu em dikkari bin der hakka biya da ne çek nerin yapa bejin مامۆستا ئەکرەم هەمان ئەس باوەرم تو بەرێ دکتۆر میکایل ji دورکەت tu nêrînê xwe bi Kurdî dikarî bî ji me re bibêjî çi bû çima rewş hate guhertin قرارتا من ji xwe wek te jî behs kir mamoste Mikayîl zane ez êmê yanî ez berî ki ew prosesa avêtinê û problem hîn bê hudûdê dawî ji xwe ez hatim ez vegeriyam Swêdê piştî me ew proses dest pêkir prosesa êdî dawî lêbiya min yaşar xwe tu jî dizanî ki heta ne li Bakur tenê li perçeyê dijî yanî pirsa Kurd yani çi aliyê siyasî û çi jî aliyê kulturî û aliyê akademîk û hemû alî yani bêtir bu konjüktûra siyasî avê dewletê girêdayî rast dikare tesîra mirovan em bêjin ya mirovekî wek rehmetê Qedirî Xoca wî bû an ne wî bi tesîrek pozîtif an negatîv bike yani ya jî hinek kadroyek ekîbek pir xurt ya ekîbek hinkî zeîf dikare tesîr bike lê ew neke ew esas qerarê dide yani ew rewşê esas wek bê dide berçavak ji bo wê bû esas bi siyaset dewletê girêdayî dewlet ew dema ji xwe Mikayîl Xoca hinekî behs kir demek siyaseta dewletê siyaseta nerm dibeşan li hember Kurda dixwastin xwedê gerek bir reforma bikin heta gerek gelek guhertin jê kirin rastî dibe me tedî bibêj yani ev mesela artûk yek ji wan bû mesela dersê hilbijart ji bo zarokê Kurda yek ji wan bû em bêjin navê gund û bajara guhertin yani çend tiştê ber bi çavkirin em bêjin li werê ew diyar siyasetan wê çavê werdixwest siyaseteke nerm bimeşînin yani Mikayîl Xoca baş dizane rastî ew bi kêmayî ew dema el bû ew du salê gotin yani 13 navîna 15 yani li cemme li üniversitê li Artuklu tu sansür wan tu nebû yani me çi bixwesta me digot me çi bixwesta me wek dibê dikir yani kesekî pêşe me tu astengî dernexe wek dewlet qezda me xwe bêjma paşê ki siyasetan hat guhertin ki siyaseta dewletê êdî bêguman
ji cephê Kurda jî dikare tedî em bêjî şaşlî çêbûn û kêmayî çêbûn zamsın lê esas siyaseta dewletê bûn wê dönemê dewletê siyaseta kewre dimeşan rewşek wiha li Kurdistanê jî çêkirî rewşek bi aram bû rewşek bê şer û bê pevçûn ji bo wê jî li Artuklu jî yani ez dikarim bêjim yek tiştê hemû ew ekîba Artuklu a beşê Kurdî yani hemû mamosta bi hev re giş bi hev re yek ji tiştê wanî herî serkeftî ew bû yani pir serkeftî berçava ew bû ki maksimum ew rewşa heyî bi kar anîn yani her kes yani çi jê hat dersê zêde ba wextê zêde ba wextê xwe zêde ekstra me bida hemû me maksimum dixwast wê wextê bi kar bînin hemû mamosta yani hemû ekîba a beşê Kurdî me dixwast maksimum wê wextê bi kar bînin ki em karibin vê firsetê bi kar bînin ki pir efektîvtir bê karibin bêtir bi xwendevana re alaqedar bibin bêtir xwendevana ji gûr mezûn bikin yani ew yek ji bawer dikim ew jî wek dibêje ki ji Kurdperweriya a mamosta dihat ji fikra wanî akademîk dihat ji pêşiya xwedîtinê dihatin yani wan dihesibandin dikare ev roj bê guhertin dikare ûnî heyet we rejî bû ki em vê wextê maksimum em bi kar bînin ji bo wê ez dihesibînim yaşar xwe yani bi Kurdî ez ê dirêj nekim diyarê wextê te wext jî wayet têlmeteng bikin ez dihesibînim bêtir bi siyaseta dewletê girêdayê bû û ji bo wê bû yani demekê vekirin rewşek nerv çêkirin aram çêkirin paşê nehat hesabê wan rê bergirtin yani Kurdî ew yani aliyê şaştî bûne tişkîrine gelek spas dikim mamosta Mikail yani tu jî hemîn pirsê lê bêtir bi aksenta bigiranî aniha rewşa Kurdolojiya li Artuklê çi ye aniha yani piştê wan guhertina piştê ew kê rewşa niha halê hezir çi qas ew kete hebe nêrîna teserviya dikarî bê bi me re ew çavderiya xwe pay bikî û em ê hêdî ber bi dawiyê bên Belê yani tabii mesela guhertinê savek ew kez bêjim yani hin tiştên dînamîkên makro hene wê mîkro hene berî ku li Tirkiye bi giştî rewş xerab bû vê bi rastî rewş li wir xerab bû li Mêrdînê ji ber wan dînamîkên mîkro yani Mêrdîn tabii sosyolojik wê cuda ye yani 105 salê dawî de Kurda ticarî hukm lê nekirî yani wek yani hukmraniyek wisa sosyolojik lê nekirin merkeza Mêrdînê qestan ji ber meselên demagojîk yani em bêjin demografîk biborin yani mesela tim Arab serdest bûne ji mîrîtiyê Kurda û vir tim Erebê Mêrdînê serdestî li Mêrdînê kirin hemû daîrên dewletê hemû newkên îqtidarê destê wan dibûne lê yekem car bi balkêş bû mesela piştî belediye yekem car piştî 105 salî ew şikest yani Ahmed Türk bû şaredarî dest xist bû şaredarê Mêrdînê û panîkek lokal çêbû ez bûm şahid yani em bûn şahid û gelek civînên wisa mahrem bi nav xwe çêkirin ew dînamîkên lokal yani hêzên emnî wekî din û xwastim pêşiya ew kê di üniversitedê yani gelek gotin jî bi rastî me gelek eşkere jî dihîst digot yani şaredarî ke destê Kurda ji xwe ve üniversiteyê jî dîmayî teke destê wan tiştî wisa belav dikirin bizanebûn belav dikirin wek derbeyek çok cara ewil li Mêrdîn çêbû rektör ji gerêwê hat sendin mamosta Qedirî beriya wê hat girtin bi tiştekî wisa behaneyek biçûk piştre beraat kir ji xwe delîl tune bû sayiştay yani beraat kir ji mahkemê jî beraat kir tiştek lê ew nebû bi rastî ew tiştek mamosta malîmsan ji baskê tiştê formel yani tiştê bahane yani yani ji wê mîkro lê esasî wek mamostaya kirim got atmosfera makro bi giştî guherî loman jî pir zehmettir bû xebata lûr yani bayekî makro pêşawî hat girtin ji ber çi qenaeta me yani êk dagirkeriya Kurda dikin Kurdistanê dikin tişna pir baş hesab dikin yani ew ticar naxwazin hafizeyek Kurda çêbibin tradisyonê Kurda çêbibin li wir bingeha tradisyoneke akademîk ji bo Kurda çêdibû hafizeyek Kurda hêdî çêdibû hêdî çêdibû pêşawê hat birîn rastî yani tiştê hat kir ji ber ku yani yek ji me ji dîrek herkes me dizane yani kesî ji me karê siyasî nedikirin rastî ez bixwe jî bi mesafe min meseleyê siyasî de
همو هرکس همو هوالا کاری خوی اکادمی دکرن تکسی کاری کی سیاسی و ازبیجم او نه درزاد نه دربد نه صحبت هذا نه نقاش سیاسی براسیت نبوله هات حساب کردن که گرگ ترادیسیونی که کرده حافظه کرده چنه و جبوک به قط کردن حمله کات کردن یعنی مثلا که وقت والتر بنجامین کتاب خود به تاریخ جبو سردستا میراث جبو بندستا انقاذه ایجا ای کرده جوی انقاذه هم تش خلاص کردن او سرویج بنجامین دبیجه جوی انقاذه هم تش بر مبدو دانی بون لی او نهشتن که او حافظه او نقل شيء يعني او تراديسيون شيء لو ما يعني مداخله كرنا يعني روش انا هاجي كرتايز بيجي ما ادري لكن براستي قالك درنجج البرج ساعتي واصله يعني حوالي ملور هنا براستي يجي خبادهم اللي قال حمو انا الحفت جيا باش كردي انا اللي وانا جاي بنقول جاي دياربكر جاي سير جاي الميردين جاي اللي قال حمو مداخله و از خواهش اخراج جي اخراج ما سمع المسانش هات تقاعد كرم شكل كي قال لك كاس او كان هات فصح كرم كاسينو بيروس جاي بروفيسور فاروق اسماعيل قال لك يعني مجبور ما عندما كم شل كاس هناك مقول قال ليش دي صاحبالي ملول هنا قال حمو استنجي او بروبلم اجي يعني انا هين جي ارتقل الجور نرسندن نرس حارس الكفتي واولي ما دي صار هنا خباطي خد دومينن اسستان لور هنه ستان کردی لور هنه و یک پروژهاتی نوان هنه و حوالی ما دیسا پروژهاتی دو يعني لور دخابتهم خباطي خد دومين لو شاور دي ساجي لقال كو يعني لور بري ضعيف تره كسي انو رمضان پرتو رمضان الان و مال میسان شون حوالی دن شونوان بگمان که ماسیه که نه تلافی کردن لقال بيجي باش حري خرد نوفان نفس عشان حفظ جياد دي ساجي مركز حري خرد دي ساجي ارتقليه وهيجي قالك بصدام خندكار دوام دكن بتابتي برنامج ماستر ده اللي قال حمو استنجيا وصايا روشاي بله ما مستند سایت دیواری داد جنابیت خازه تشتکیریان رفشنها او رفشکو سیاسی کو حتی گوهرتن و چه آوایی تاثیر لسر کاروباری کردولوژی دیگه گلو مروف به جوک و کاروباری کردولوژی باشتر به اکادمیک به او ازمونا او مدل ارتکلی بردوام بکه یعنی مروف چه کاره بکه بگمان جرباندنا ارتکلی و پاشه 4-5 deveri bajarê din jî beşê Kurdî vebûn pengavekî giring bû lê di vê pêvajoyê da dîtina min ew bû destpêkê ew tiştê ku gavê ku bingeha ku li Artuklê çêbû ew ez bawer dikim dewlet jê nerehet bû vê pêvajoyê û tiştê ku wê derê çêbû gelek kadroyê bijarteyê Kurd ku di saha ziman û edeb û kultura Kurdî da dixebitiyan berhemê wan hebû xwedî tecrübe bûn li wê derê berhev bûn eger ku ew pêvajo bi wî awayê berdewam bikire bawer dikim ji bo xizmeta kurdolojiyê wê tiştê hîn girîng û hîn başbata kirin mixabin alîkî tecrübeyekî nû bû ji alî prosedura resmî ve ew kêmasiyê Kurda weka operasyonekî derketin pêşiya Mamosta Qedrî servan kêmasiya da çûn û her wiha konjüktör bû destpêka ew kê konjüktör bû ji ber ku destpêk bû jî bi tevayî kontrolkirina wî an jî gora wê konjüktörê müdaxalekî pêdivî nekirin hinek serbest bû bi vê awayê meşiya heta 2015 rola Mamosta Qedrî di avakirina vî pêvajoyê de di çêkirina wî bingehê da helwesta wî ya pozîtîv helwesta wî ya wêrekane helwesta wî ya serkertî em bêjin alî erînî de tesîr li pêvajoyê dikir xwezîka dîtina me ku xwezîka Mamosta Qedrî berê xwe nedane siyasetê
eğer ku wê derê bimane berdewam bikirane ser vî bingehê bawer dikim ji bo perwerdekirina gelek kadroyên xebata kurdolojiyê ve fayda wî bêtir çêbûna ew pratika ku siyasetê da dît ew tecrübeya ku divan 4 salê pêvajoya siyasî da parlamentoyê da dît vê dawî jî di hevdîtinê me da wisa dida xuya kirir ku ji vê pêvajoyê nememnûn bû ew tiştê ku dixwest alî siyasî da bike nikarîbû van tişta pêk bîne di pêşberê wî asteng derketibûn ji ber wê yekî carekî din vegeriyabû xebatên kulturî vê gavê şexsî berê ne weka rola berê ne wek pozisyona berê dîtina min eger neçûna parlamentoyê li wê derê berdewam bikirane wê fayda wî ji parlamenteriyê gelek gelek zêdetir bûna lê mixabin ew pêvajo qut bû demekî ew bixwe jî ji van xebatê aktîfê kulturî kurdolojiyê hinek dûr ket axir vê demê dawî nû ve piştî nexweşiya xwe germ bûbû dest pê kiribû mixabin jiyanê ew firset neda wî me wî wenda kir rastî jî ji bo xebatê kurdolojî û ji bo xebatê çand û kultura ser çand û kultura kurdî wendakî gelek gelek girîng bû û pir berdikevim xemgînim belê gelek spas yani vê xala mesele siyaset û mamoste Kadirî gelek birastî gelek hat münaqeşe kirin yani ez dibînim di vir de dîtinên hevbeş ew e ku ev ya weka şaşitî dibîne ya rastî di destpêkê de ez ji wer bibêjim di destpêkê de gava ku ev ya ev Kadirî Xoca dixwast ku bibe namzet bi telefonê me bi hevdûra xebat qise kiriye min ji wî re got min got tu kurdolojiyê berdidî tu diçî ku heta weke destpêkê rexne yani min ev kir lê tavî pişre me hevdû dît ya rastî ez dixwazim li vir ne ku yani ew qavî biparêzim yani ew qerara bî lê ji ber ku sosyologim fehm dikim yani divê fehm bikim çima ew qavî çi bû yani sebeba wî çi bû yani ew bixwe jî zanîbû ev ne siyasetmedar e siyaseta li Tirkiye jî ne weka siyaseta li Ewropa yani ciyekî normal e ku pispor yani her parlamenta her siyaset partiya da pispor her barîn pisporiyê de pispor dikarin bibin parlamenter û xizmeta wan pir girîng heye ji bo siyasetê lê li Tirkiye belkî hesabê wî baş nekir lê biya min mamoste Kadirî fehm kir ku rewşa kurdolojiyê total girêdayî bi rewşa siyasetê ye yani motivasyona Kadirî Xoca ku çû bikeve parlamento dîsa her wiha motivasyona wî ji bo xebat û kar li ser kurdolojiyê bû ji bo kar zimanê Kurdî bû yani motivasyonê ew bû ku bo yani siyaset di vir de rolekî girîng dilêze ji bo hebûna kurdolojiyê û zimanê Kurdî perwerdeya zimanê Kurdî eger em dikarîbin tiştekî tesîrekê bandorekê bikin ji ew kê wek çavê jê tabe اون dizanin di siyaseta me da jî zimanê Kurdî her daim ew qasî hilbijartina da yani weka araca enstrûmenta propaganda kirinê ew kê kirinê wî jî bawerî pêyanî ku yani bi rastî ew dikarin bi rêya parlamentoyê tesîrê li ser meclisê bike heta dixwast ji me re digot bu komisyona lêkolînên Kurdî û komisyona zimanê Kurdî ez dixwazim li parlamento meclisê çekîm hin karûbarên projeyên wî wisa hebûn lê tabi dît ku bi ême nameşe yani ne tenê ê meclisê êdina yani ê partiya ku têde
به او کل بوارانه یعنی هی جوار ندیکاری بو بکه لهفدتنا مال او که لهولری جمرا گو ما مستت راست که ترخنا دکر او دکر یعنی من باور دکر که از بالسياسات ديكارم بشكل سر كاروبار اللي كلين كردي خدمتي بكم لديارنا لدبي ام بيا اشكال بكن زلال بكن يعني موتيفاسيون ابي ديسا هر جبو خباتا اكاديميكي وجبو پرورده زماني كردي وغواكو ابي خوا ابكر طبعا از خازم بريكو قوتن وي دابي بكن يعني از خازم يعني وكا انجامك امجي بكن انجامك جوي آخافتنا ما نرخاندنا و ما جبو بیرانینا ما سر قدر خوجه بکم بگومان رولا قدر خوجه کسیاتیا وی لور اشکره رولا کی مزن لیست لی همین دمه دا هم حتنا قبول کرنا وی بویش وی جالی ملت ما جالی کردان و همجی او رابطه کو کرد نشان کاروبار کردولوژی ارتکل نشاندن سوسیولوژیک دیارده پیوستیا کاروبار لسر زمانی کردی لسر هشمندیا خناسیا کردی لسر زانینا لسر دیروکا کردی لسر حافظایا کردی چقاس پیوستی هیا چقاس پیوستیه که سوسیولوژیک یا جیواکیه او هیچی بردوامه به ویاواییه اویا نشان اویایه یعنی از باور نکم لولاته که دن گله که دن جبو زانیستا خناسی آخه او قص علاقتی نشان بده یعنی جبو هشمندی اوکی اویا گریدایی به یکو ملت ما انسان ما گنج ما جواک ما یعنی جبو هشمندیا کردیتی برچینه تینه و اویا احتیاجه که سوسیولوژیک یا مزنه او انجامه کو او که ده ازمونا ارتکلی ده درکت ورته دیارده که کو یکم پیوستی که وسهیه دوجی گاوا کو در فتبه کرد بخوا دکارن علم خوا زانیست خوا چه بکن ناو 2 سالا دا یعنی خباتین کو هاتین کرن جالی کردان اکادمیسیانان جالی جنابه و خباتین کو هاتین کرن یعنی او تیری بسالان دکه و ام ایرو دکارن دل خب چک راحت بکن دل آرام بن کو برمایی کو او جو خباتین 2 سال و 3 سالا جو خباتا و ما یعنی ایرو روله کی گرینگ ده او که دا دلیزه ده هشمندیا کردیتی ده ایرو ده جواکا کرده دلیزه ده هر وارن جواکه ده ایرو کسین کو کردولوژیا و پرورده دیتن و کسین کو خواندوانی و بون ایرو وکا پسپور وکا ترجمان وکا کارمند وکا او خبات دیکن اویا ام دکارم بجو قدری خوجه بچع وکیلی نچو بلا دلوی او کاوی روحوی بلا آرامی دابه خواندوانین بی و نفش نو به برمایی و ترادیسیونی به گمانه و به بردوام بکن حتی بحثا قدام بحثا اوکیدی کم دور ببجم یعنی بحثا خواندوانی بکن ایرو در رژیا چار مدیا داجی خواندوانا وهیا خواندوانا قدری خوجه هیا یا کردولوژیا مردینی هیا اویندار خان حتی بخوازد کاره بیشتر به تویکو درنگی پروبلم نینه وقتی ما هیا دیکاره اوجی نیروی خواهد بکه لی از خازم بجم که هر وارن ایرو دزگهین کردی دا و دزگهین اکادمی کنتری دا او ترادیسیون او ریگه دوم دکه و از باورم به گرتر جی ایرو شوندا و دوم بگه هوانو بریکو از خفتنا گوتنا داوین از بدوه اگر بیندار هیجی نبه امزوری
کاتشتێکی ویساندی ئەس لێ بنێرم نادەبێژە درەنگە ئێدن بلا نا باورم ev nake yani belki naxaze ber mamosteyê xwe belkî bike ez berê ku gotina davî bidin cenabê we derheqa wê axaftin ev me de bernameya me de gotinê xwe davî bibêjin min got wexte ve ez ê anekdota ji başûr bibêjim yani bi rastî bi Kurd ev bikim ew tiştekî pir dir û dirêj e lê em li Koyê bûn li konferansa Hacı Qadirê Koyî bû ez jî wî jî em gotarê me hebû ji xwe ew moderator bû ev bû neyse konferans roja evvel ew ku em êvarê çûn direngî me xew kir serê sibê gelek westiyane mandûne yani gelek westiyane serê sibê ez dibînim ji qata jêr dengek deriyê tê wama gum û gum gur û gur min ew kê kir ya min got ewa çi ye nikarin xew bikin ew bawerim hera karkir kar dikin dixebitin min berdewam xew kir xewa xwe ew kê kir piştî saetekî du saeta dîsa şiyar bûm min dît her gure min gur me min jî telefonê hevalên ew artûkleyê kir ew xwendevan bûn wê çaxê bawerim ew kê min bû bi min rabûn min telefonê wan kir min got ya heval û çi ye ew qelebalixê ya em xew dikin yani ew nekin got mamoste got em çûne em ne li ew kênin ne li yurdî yurda mamosteyan bû got em ne li yurdê ne got em çûne tu û mamoste Qadirî tenê li ew kêne li yurdê ne çawa got wela em çûne Süleymaniye li Süleymaniye digerin wela ez jî daketim xarê ez qata jorîn dabûm mamoste Qadirî jî qata binê min dabû ez daket ev xaniyek bû xaniyekê sê qatî daketim xarê min dît dengek ji banyoyê hemamûkê tê deriyê dixe mamoste nebêjî mamoste çi ye duş bigire ketiye ev kê ketiye banyoyê deriyê ew kê deriyê ew çi ye bêjin ew destika deriyê cê derketiye û zimanê deriyê maye tê de û nikare veke yani zanî nikare veke neyse ezû got mamoste Yaşar rica dikim zû neyse min wela derî şikinan ya derî nikarî vekî derî min şikinan ya çawa min derî şikinan min dît wisa bi ew kekê xwe avêt derwe nebêjî pacaya ew kê tune ye banyoyê tune ye ew awa germ bû ew kê ew dûr da çend saet ew kiriye ku derkeve derwe nizanim çi ye neyse wela em derketin ew kê kirin min got mamoste tu zanî ez divê tu ew bikî yani teslîm bikî canê te min xilas kiriye li gor vî yani ew kê me êdî hukûkûna wisa ye îcar em çûn mêvanê ew kê bûn çûn mêvanê mamoste Doktor Alî Tatar li Soran bûn hefteyekî li wir bûn îcar mamoste Alî got ya ew her du jî ew kê kitêban e gazî yekê kir me birin ciyekê kitapçiyekê hem kitaba çap dikirin hem jî difrotin ama kitapxaneyekî mezin yani bi rastî çi kitap dixwazî tê de heye bi Soranî bi Kurmancî yani Alî Xoca ji min re got hûn azad in çi qas kitêb bixwazin hûnê bigirin yani berav bikin min jî wê çaxê hanî min got na ez ê bi pereyê xwe bikim jî kitêbên gelek hêja min dîtin kitêbên bi Soranî bi sosyolojiyê wêjeya klasîk tarîx û tisanim yani nêzîkî sê çar qaşon min kitêb ev kê kir min dît mamoste ew dike yani naxwaze dibe ya ne ew kê ye yani min got mamoste bigire eger nebû ez ê yani ez problem tune bigire nî jî girt yani em bêjin nêzîkî du sed kitêba me her yekê ji me girt em çi êvarê li hotelê çûye kitêbê min meze kiriye kitêbek ser lêkolînekî ser şaîr Nalî dîtiye got mamoste îlim ve kitêbê bidî min got wela ez nadim
كنا إلى تويف ديما بو أوكي أخفتنا كما إيجار إيواري ما مساعلي جبو أو كما يعني هني جبو ما أو مشابهن يعني أو حمو برسيار متكسران أو كريا كم كريا خارنك ده يعني مسا أوكي وطبيعي ما مسا قدري جبه شوي هني أوكي جي نتني ما مسا زانينجه لمكوسة جي يعني كبرلمانتار جي تديت أو جي احترامك مزن جيراجي أو تكن نشان دن بيش مرجين قالك كابن هاتنا اختيار و برسين منطقية هاتنا وعالم شاعر وليكولينار يونيفرسيتي سوراني أبيا دو دقيقة ما يكو أخفتنا خابك الور زاني جمركو ما مستدور تك أو كتير بدي من يومكو ما مست بني كتير جاري كده نجم ناخذ إذا أنا هذا أخفتنا أخذ اللي بيجم إيرو سري السبيل لفان بباش إذا كتير شتنا خازم طبيعي من كتير أو كده ياري وكده داري يعني ما مستوى إنسان كي جبوا كتابان جبوا كان ببي أوي بك شوا بيجم يعني أو دبنيا نايف يعني بك زاروك كي بك أو كي براستي يعني حسكرنا بي وأوكابي يعني ديارة زاروكتية قويا من قو جمل زيادة تر كتابة كسني كاره أو بك قلت جمل أو تقدر كت نيس يعني أنا كنت كيمك وصل هي بيرا سر قدری خوجا ما ایرو خفتن که دست بکر هیدارم و لیکولینین سرمی هی جدیتر هی اکادمیکتر دی یونیورسیته انداجی دی زانکوی آرتیکل داجی به جی ایرو شنده از باور و تیزن سر ویجی و بین آماده کرن او کرن هوانو از دخازا گوتنین وی داوی جواب باش دیار از بیشتر کاغذ. بله. راستی بود درنگی راست ایدی پروژه ده بوله بکرتی دخواه بسکی بیشتر راست قدری خواجوان دکتر نگمزید با مگش را راستی لیوک دیجه چبا من هر یکی قدری خواجا کی محبوم امکانم ور بیشتر یعنی از حسبیم دوست کی نیز ما موسى دنگ تشو دنگ ناي دنگ براستی وقت دویج بو ما هر کسی قدری خوجا کی ما هی از حسبین هر کس از حسبین که وقت دوست کی خو حواله کی خو کرد نزیک موان داکر گلک تشتک ما بهر کرن گلک هبون وقدری خوجاهین دکاری بوهیم بهتر خودی برهمدار و قناعت میدن جبویجی از یک جه هدی دکم که وقت میکایل خوجاهی گو حواله ما یک مبهر کار کردن حال آرتیکولوژی هیچ آرتیکل کار دکن و از گله که جوانجی بهیوی که اوی کار میبه ترادیشنال آرتیکلو بقان دی امکانه که نهاد دستیوانده هی اوی بردوام بکن و هر یک جوان به کپاسیتا خو به اکادمیسین بونا خو تجربه خو به کار به تجربه آرتیکلو بخوان امکانی هی وقت ما هر نوع بری امکان ها هیوی هم جوان هی جوان قال کی هیوی که به کار بردوام بکن هر وها دخوازم جبوک از زاروکی قضیه خوجا و خانماوی نزیک جناس دکن دخوازم پر حیف امریکایی بود چناوی در ها در روش اپیدمیه ده دخوازم سرساقی تیبتی خانماوی زاروکی المعلوماتاوی بکن دراسته مگش استاق بنه ایوان از باورم جانان خانم آنها تماشا دکه جبرکم من اوکا آگاهداری دابوی و جیرا من اوکا شاندی بو او جی دزانه کوری شو سر قدری خود هم قال لك سپاس پر حیف که امکان نبو لی دراسته مگش استاق به قدری خوجانه ایوان تنبو قدری خوجا ایمجی بو و رحمه خودی لی به جیوی بهشتا رنگین به گالکسپاس بله ما مستر میکایل نگوز چو که آنم بلکه از داوید پیو باشه وچه سعید خدا بلا بکن بله بگمان
yani divê bernameyê de bo cenabê te jî em spas dikin, bo Çarper Medyayê jî em spas dikin, bo bîranîna kadrekî hêjayê xebata kurdolojiyê mamoste Qedirî îşev nêzîkî 2 saet û zêdetir e em diaxivin. Bêguman danasîna wî û naskirina wî bi van 2 saeta jî wê kêm be gelek aliyê ku me bas nekirin hene. Bawer dikim hêvî dikim pêşerojê xebat û lêkolînê ku ser mamoste Qedirî û xebatê wî bênekirin ew aliyê ku me bas nekirin e. Aliyê ku em bi xwe jî nizanin wê gelek xusûsiyetê wî din jê derkevin holê. Em ê pê binasin, bizanin. Bi rastî bo min dostekî hêja bû, hevalekî hêja bû, kurdperwerekî hêja bû. Bi rastî jî merivekî Kurdistanî bû. û her wiha di akademiyê de jî qelemekî xurt bû, hêja bû, xebatkar bû. Mixabin me vê qelema edebiyata klasîka Kurd, qelema teolojiya Kurd, qelema bêjin xebatê ser zimanê Kurd me zû wenda kir, me bêwext wenda kir. Ew me gişa xemgîn dike, em gelek em berketin. Em ê mamoste Qedirî ji bîr nekin. Em ê gelek cara wî bînin bîra xwe. Ew xebatê wî êdî şopa wî ya mayînde ye. Heta ku Kurd hebin, bawer dikim ew xebat wê wenda nebin, ji bîr nebin. Bêguman jiyana me take kesa bi sînor e. Jiyana neteweya dûr û dirêj e, berdewam e. Divê jiyana xwe ya Kurd ta xebata ku me ji bo netewa xwe, bo miletê xwe û civaka xwe kiriye, baqî ew xebat dibe. Şopa me êdî ew xebat e. Mamoste Qedirî ew şop gelekî xweş û diyar hiştiye. Em bo wî keda wî dubare ji bo wî spas dikin. Her wiha carekî din ji bo malbata wî sersaxiyê dixwazim. Hêvî dikim ku xwendevanê wî jî hemû Kurdê ku ji mamoste hes dikirin ji berhemê wî agadar bin, bixwênin, bişopînin, ew fayda pêdivî jê bigirin. Bi rastî jî gelek babetê balkêş mamoste Qedirî nivîsandine. Her Kurdekî kare ji van nivîsa îstifade bike. Hêvî dikim ciyê xwe bibînin. Gelek spas dikim mamoste Saîd ki her hebî gelek spas ji bo ew nêrînên te û ew kete beşdar bû îşev rengek hewkê kir ji bo bernameyê. Belê mamoste Mîkaîl. Belê ez serî de spasiya we dikim. Mala we avabe û ekîba wê teknîk ên paşperdeyê kem wan nabînin. Heta vê saetê gelek hebdan. Yani mamoste Qedirî bi rastî ji kîs me çûst fikirim. Yani profîlek bi wî rengî valahiya wî yani pir xuya be. Lê ew çirûska ki pê xist û dînamîzma ki ava kir û berdewam be. Sersaxî ji bo hem malbata wî hem ji bo me hemû ez dixwazim mala hezar jarî ava bi gelekî saf. Gelek spas dikim mamoste Mîkaîl. Ez ê gotinê xwe ya ku divê destpêkê de bibêjim min negot ji bo ku min nexas atmosfera xemgîniyê bi tîrtir bikim, zêdetir bikim. Ji ber ku ya rastî divê bernameyê de îro divê mamoste Qedirî bi xwe divê amade baya. Me berê 10 roj berê ku vefat bike me li hev kirîbû. Ewa dubare li hev kirin bû. Carekê me li hev kirîbû ku ew beşdar bibe di akademîk diyaloga akademîk de ew koronavîrusê pêket ez vê çaxê em nikarîbûne bikim paşê ez jî hemî demê de koronavîrusê de ketîbûm. Lê berê vefata wî 10 roj berê vefata wê ew ka me ew bû ku ew ê derkeve vê bernameyê bi taybetî jî li ser karûbarê xwe dawî ew ê 4 xebatên wî yê dawî û
لسر کمپانیا پرورده به زمان کردی دخواست باخفه گرینگی که مزند دا به کمپانیای گلکی نیرین وی هبون پیشنیارین وی هبون یا راستی یک بلکی رنگین جیاندنا بیرانی ناوی یا قدری خوجه اوه کو مروف خودی لبه کمپانیایی در کبه جبر کو چاوه کو ما دست نشان کرد یعنی پیشروژا کردولوژی و خباتین کردولوژی جی به پرورده زمانی پرورده زمانی وان به نزدیک و گریداییه لورا هیویدارم کرد اوین حسکرین بی و شوپینرین بی اوین کو قیمت آوی زانن قدر و او ددنوی رومت ددنوی او به خودی لیدر کتنا کمپانیا پرورده زمانی کردی و بیرانی نوی بدن جیاندن گلک سپاسیا و دکم گلک اونهبن سپاسیا تماشاوانان دکم حیاوی ساعتی بمرا کن او جنرینی خواه او که نویساندن تعزیه آخواه بیرانی خواه نویساندن بگمان ما دست به آخافتن که کرد او آخافتن او قوی بکریه به بردوان با برنامه ایندن دا لیکولین ایندن دا خبات ایندن دا قدر خوجه به هر و هر بیجی هزار سلاو لیبو گیانوی پاک لیبو گیانوی کردور شو باش هوانو شو باش تماشاوانو حیا به برنامه کدن اون هر دناو خیر و خوشیه ده ببینیم